call baby one there and the boy who be okay. Na maybe sent a bra, no question, my sister. Now, Moon see a yin free pig farm. Na Bubi sa be manoa was so one chamo baby or the sister Akos and I'm more ben a mutu ye, sank a moody behuno sister. Baby, what here? I may call police headquarters for your case. The man, the police for no, invite you. No sabi or a stubborn. No person want to be a friend away in cranny. Once or bound be an hour should be and to go and the fear super idea. I know catch the police for nothing no ma. And cried in a bini kumasi, a bet you who bet you into a buy or buy. And Jay, any question, invite him and say, your my time or maybe they say, when you cry one empty. And me bo, a ya walk, bear man, and police, when we are in an Amukoshia or police headquarters, and not your bear man a buy. And to the common police for the presence of you. Anna, I. Praise from Busan, say many are banned so what bruisey. And I'm seeing the pants who are crowd. Now, Brusham, no, your conference call. No, I did two. One a year conference call. Peter, no, your conference. Our police for the name. And the praise for so many at in Busan, say, Busan, the ban say, says a man will find him. And you won't Busan, no, oh, says that crowd. And I'm crying, say, well, Mamma won't cry. And you almost saw Mamma won't cry. And the police for 1 year because a young trot were trying to trade you didn't kind. One, what the most sisters see, a bushiafoni who no, ya quatrated by police headquarters here, was saying sister say, ne you know what brochire. Okay, police for a man a conference call, and could not confirm so mamma near brochire or one cry, or chantro, the dinkai. A dear police for 1 year. Auntie Medas in the dear when we said, yes, a time of baby, she was a gun on his car was himself, was a gun in this kind of casa, and then we didn't go fast better, because more fast to a animal. Take I will amazing my honeymoon. Then me didn't buy a moon because they quote a frank for some mutia, Momway, because I said more ya. And ya is you just I said the age and I said, Papa, you answer police for the no. Muni me say a one dear na police for a can be. And I will be a cone if ye. And the police for them to me and shall say, Peter, and Cofanem answer or police for no come over. No money Peter, call baby, our double sister next year. Or mine, my wound be a bear mention Casaka Kama. What brought my wounds were chantro? At the end, war hiding me bo. Na police for them, we say, at the end, war hiding tia. What can trust or ban war bridge or bra wagana. I'm obedient and the time police for the Mayan. I don't mind, but police for them, what time was said, and question my system and call Shabby or okay. I don't mind, Baba, when you catch the French Allen. What would tell me free person in the moment? The patch said back one Casa, Mobema bread. And you know, police furnish 1 week. And 1 week, you know, and a DNC. What information bass? Not just say one. What we say? I because police headquarters. Thereby, and say, praise for my time, say. Ya may well say, you know, make sure sister no nearby. I know in the back she will bridge rubber, a baby, a praise for no, I confirm so who or mammy. Mr. Cross and Fram, conquer honor. Now, quarter dear, now we are not quarter share so funny panama. Mona Moshe shower mammy, send panua or didn't buy your Becca's or who mammy, send the panua your wine. And your course, me patch on my dash, and they didn't need an American. Send the panny your wine. Ghana dis can ye dikasa. E yen fa sika ne nto nchen. Sika no wo de ye fa nto nchen. Wan fa na ma ba me che say. Wo say wo oma se wo fa ase bi o say ne bi fra broche ba be ka say. Ono ne ba. Wa yi Peter no sister ba. E fra broche ba. E be ka say wo hunu wo maame. Wo de no call no. Yes, wo mo say praise me. Wo no na ehunu wo maame na mo anua no na mo hwehwe mo nua no na mo hu no. Yeah, bro. Because now watch it. Onfa oba nemra. Ena what de neba efra broche ba na obeka neba no mom beka say wo hunu wo ma. Se neba ne se wo hunu wo ma me. Na neba ne se wo hunu wo ma me a mo kwahwehwe mu nua na mo nso wo hunu na na.
enti bere ban wo se ne ba no so ohunu o maame na Akoma se de nyame anim ne na menim onom by me nom a ketua be kama no ana maboda menti men enya yi ene me no so a mesere sa na me ye ne ma enfata ama la so kwa me kunu ka sa yi na me kunu kokuma se we yi no kokuma se wo se amanfo okura ye se me bure wo mu didi mi ngura na me se sa me wo mu sa na mabo obi ankodi me nso kuro mo mo de to me se ni fedu na edi me oh sa wo buro ye no ye gu mani mu ase ye de ma to fe ye se ye de ma to Facebook se die ye de me to Facebook so me nso ante sa ene o mu gu mani mu ase sa Facebook na ye esa wa ma da me ko ni ye se o mu do to video so ni ye twa eno ni Facebook okay me pa cha mo fa Ismael ko Akoma FM 87.9 Kumasi. Ono na wo ho ana wo na wo Ona kaza mengula ono ti wa na wo eno ono so wo ne na ona eno ansa wo ya na oda wa fe ofefe wa no kakra o ye wo den obipe manu kakra Akoma ejo dale never made it tumpo this akoma Yamba munyina ha emamu akwaba de ba Akoma 87.9 FM ene eyadwada ebo bosume ne da edin kan ba bia wo bia ye chiachia mo ye de Kristo asumdwie ese Kristo asumdwie ntomoso Kristo do entomoso ne favor ene ne grace no enton sensuo enfangumo so nti ba bia wo bia no na waka ye ho ene awia yibra Akoma mu nsam bedwafo agedwa na yede Akoma mu nsam dwumade no ebramo midin de Maa Akos ba bia wo bia no mobodia na eka ye ho but ene asamu America edi acha won say jealousy can make and as a jealousy can destroy a soul faster than poverty. Jealousy can destroy a soul faster than poverty. FM 87.9 Discernment is key in relationships. Shannon Sopa. So what's the American Asia? Jealousy. Just say the ebetumi aye no. Ahoya. The ebetumi aye no. Essay ade a chance said the wohia essay ade no. The discernment a key ewo relationship bia emu. Ti Shannon so sa efa mame. Yeah. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma 87.9 FM. YouTube Akoma 879. Subscribe your YouTube page and name your notification bell no so. Every time you get notified. Now I share ama for so to be anya bi ahwe. Sanso ne Facebook page no be follow ya no like page no. Where your comment no e wo ho. Na fe wo bomode anse obe share e de ama ye. Nana mame ma wakwaba. We Johnson wako. Na promote say. Yami adom bofo na so e. Yami adom weekend is na koye. Yami adaroma weekend unse me na ye me ntimi ye ma adwen se me kwochere kakra na me be wo no. Na Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi.
me hwese de usi dada hu edi ase jam nam se enye me na ya ewurade nam se asa de udi jam sa na me ho femfem wa anye na jare anye na chese eh share manager se de manager si sano yasi yasam ketua ena hwana Sir John na be se na de waji ni di ishi jinem ishi ena mama twaso ena Anita with ink slim with ink Anita ye draws Anita so na akua wa Akoma FM 87.9 ya ka ma akua wa janka ni sidie ni sidie say ko jamme afena nice say me si fese ya say jai eni na chese enya se ketu akra mami esi ne di akire no sister first ena ben so ta ma first to ben on tan kwa asore ni so wọn kọ sọrọ mpo nya so wọn tan kọ wọn kọ sọrọ eti afi asa no wo wusu otu ni na Akoma isi de enyumo no na baby na ben asa de na baby na accountant won say wo hwe wo mo sesa so nyina utumu sa obo asa asa ne kọ ka ba asa ne kọ ene nyumo ne kọ ene nyum no ekọ na ben na wo he is come on isi de wo kọ asa won say Methodist ja na ma so toa so kama se wo sa no eno na wo sa le ya me ya mo hebe so obo ampe so wo na ba ampe so wo ye da you no ho asa de so wo hu ba bi odene na wo je so won kwa sorry wo hu ba bi odene na wasa eno ni se wo say asa obo ne nsem Akoma FM 87.9 Kumasi. Yeah, it was so beautiful. Nyami mu de edo. Nyami mu ede. No boss show dem say me sa no hu paju am say o ma ko na wo ba twa mo ma po wa na say o de ko say boss mo ko dia bi ko bi. Mo ko dia mi ko bi. Na nyami mu ya be bo ye dru nyami mu sa na ya o say ntimi ko ba bi em ko sa ye ni say ye ko club ye nim say ye ko sports bi ye jina ba bi ye die mu ani ene say akọ asori dem ene asori dem de ye dru na say enyi ewu ye be ye hu mo ye hu asori na ha no ya je mutu me kwaji chem ho mencha ya chese eba be wie no chese baby a reggae ni wo no ya wo behim en kino betwa so se o de mu ni me ho nka reggae ya ke de be mama na drumi goji afedia na wo ma pop sia kutu ja ka sa ne be ba no na wo mu nim kwa no mbo onyame adwuma ya ye nya ye susu adwuma na don se froje he susu wo na be se Akoma FM 87.9 Kumasi. Baba boy no ba hu eno ba lu chi ba hu wuni ma senti wa ma wa ma wuni ma senti wa ma ba lu chi ama onimsa it was beautiful omo asami koyi nti wo mo nya ade oh fine manager manager gentle down mo ho ye fe nti na che say fiancé anniversary Dabi nya companies Akoma FM 87.9 Kumasi. ensi akra nru ne guye ti fiancé an de nya kwantiketu radio mu fiancé akwantuo enya kwantiketu akra radio stations so en Washington region doso papa it say nyame ya dom na 6 years wo da so gira wo na so a na che say osro esane abehwe opa it na wo so wo de papa no anase e de Akoma no na wo de no nyama no akwatafo du a Yesu sa wo mo yade ne ba akopɛ ene wo de aseda kɔ ye wo mo nyina akwata ne bai na che say nyame paseda it so ye bi ma wa na wo de na seda ma nya abre bia na ye be complain na ye Akoma FM 87.9 Kumasi. Enche ye complain sabe pepe ne ti na
o message ne so na ya me de ahoya jealousy jealousy ahoya nti e ma woni o ma bebre etimi say so o ma nipa no epim ko na nimu a se ye de ya e bi be kan so bi be kan se ye de ya e bi be kan se de tie bia e bi be kan se ye se o ma o nua ana wadanfo ne ho kire na wo bosi abo ekwa ekire na se de bia wo hia bia Akoma FM 87.9 Kumasi anya sika nyame adoma ye bebre bia beka de owo yiwo na me ho kire me anya no anse me fa se me fa na me fra kura na me ka chese sister na ne yie die ya me ya dia ebede sa ko yesu wa mana so na bebre obema obi ne ho bejo bade bia no wo hwe senka enya wo anya wo nti enya dia ka bebre mpo sa akra nhira ne ma wo awon ya na mani edikum na nam so wani bre na ye se Akoma FM 87.9 Kumasi no anya bia so ukofumi Meja pade na ba ho asema de bia mi busa uku ne wia ni di ma odi appreciate what you have abre bia no wo bompa ye efama wo bi so onyankropon so be peja enipa no nyanya me so ebesha quotation bi ya me de pa Ephesians 2:5 osema adwen mo ma adwen a ewo Kristo Yesu mu no entina mu bi inti ma adwen no adwen be na wo Kristo mu odo nkabo mu abodwekire chese bibia ene Akoma FM 87.9 Kumasi na wan na de ne ba baba afode amaye ye kura de bo ye fu wan na de ne ba baba obia mfa ne ba no kura onye kura no onfa ne ma nanso Kristo be wudi ye nti mo ma adwen wo Kristo Yesu mu no entina ye mu bi na mo nyina mo wura asore dem ye obi ayana ye me wura ho akua se me kwa sorry a endro say ye kwa Emmanuel sorry ho yi say misi wona metu mani na ma hwa soro ba bia kwa afo ne te na ma ba behwe ne say ba bia ma kompanifo wo ma dress kama na wo mo fascinator green na bo wo mo Akoma FM 87.9 Kumasi no ma ka mi bisa wo mu nyina se enti se de wo mu si eye wa sorry dem we sa no mu di pia bonte a enke ni padom a wa sorry enti ka Yesu Kristo kro be se wi ase ka wo ha na ho kra so ye ne aye wo sorry dem wa ye ne age a ye to praises worship amen Jesus Christ when we step out adwene fini bone no ada na ye sign ni pia bonten ya te wonya ye twense e bepon ewo Kristo Yesu mu no entina ye mu bi na mo aye Akoma FM 87.9 Kumasi ye fa ye case no emfa emra we ye futua ye de mamo ye nam radio so na fe ye tufo ne atwa akra enso e de manyame ye ntumi nko nante fiefie mu de ye enso de ye betumi aye eno no nti ye nko na ye mfa ene case ya ewo ho emfa emremo na wo hwe no na wabomode anse Facebook obe follow na wa like na wa comment na wa share na YouTube no so wa subscribe na wa mia notification bell no so sabaya ebre no so abenya notification no na wonso watumi ahyenti ma memra ebusuan ya Akoma FM 87.9 Kumasi yani wo mo eni komo obapa ma mema wo aha ma enedwada ena wo kasa hye wo minimu sa wada woro ma asem no sanye ni bresamu a enka memene da e wasanke ade gi ahome mekwakwasi ada na ye kwa asore kunkuro be ba bedu nu abre ti memene da na sa efia da na ye to sa memene da na ye sorenta ti asore ni asem no hia ke ya asore ye ni abre nti na etu ka ba ti mesre wada ma wani bra na ni bri bia boa wo na wo a wani mre ni ye kwati atie me be ka se ada fa mo be na mo kwaje ma so Akoma FM 87.9 Kumasi Pacho frɛ me amecha pacha echa fo so ani ade na ada na sa wo di abogom yi amecha free ne na ba Pacho bi fra dance amancham okay mame pacha won so udin pacha fra amasantoa di ba go food na twa antikaya
Oh, okay. Ama Santua Ante Adansia Crew from. Okay, Obapa also. Higa. Adansia Crew from. Okay, Higa. Okay, ma memra. Why na ebeshe nkomo na se edi ama me. Yo. Ene Akoma FM 87.9 Kumasi. Antekaya. Okay, mame. When auntie here. That's it saying you say if I dance circle from or a friend of mancham. And then you said, Nana, a friend and not bless ya, one bless ya. One bless ya, Eba was ever yet, my good smith. What's I queen? Toward your plot of my teeth, tray, out to Tuka. I'm not bless ya, no, to a blog, a good plot, no so. Blog no try a million my tunes, you know. At Takakra, at a pain, no cause coffee. Akoma FM 87.9 Kumasi. 1961 of penny went to and sit down. To we election, then I learned to Bossy Akon. Was better than I said 1965. On the traffic foundation, a gun was CPNC and store 9 and 9 down Cranby. Ewo of Bossy to Tuka. Till the 9 to sit down 65 for the cause to say the corner and what dance and Tiscano or Tracy and your fellow Cabisca. For dancer crew from about an inch work I tried to sell persuade a dana ticker or so came at no one more faster for a man. Why not ban an entry home? Public Papa open the Cabisca for dancer crew from Akoma FM 87.9 Kumasi. So came at no woman call an amani, Sebe Pressoir, to a flack or sea boy, or for saying Marcon. The two and say, see, I dare do it down and what dinner. To Cabisca so by down or so for man. To apologize, I done 1972. Kwabrenchi no. Kwabrensi kasha. Another man. To where then you to a piano store down. And now the man called for the podicard man bad fodder. I do fodder. And I'm at the upon. And I quenny. And I Kwabrensi to store down and any day. Homogen. To where then you to 81 and then you see. Akoma FM 87.9 Kumasi. And then you sa ya kwase boy no wodi ade no ne din a wonya nso nyina fe no kran na no kran obi abi won to wodi ade nso wodi ade no so a obi apade bi o bia no wa be di ade no wona ye den ye dem hye wonsa tete wa no we de hye ne sa no watena mu a yanko 2020 ya 14th July Okra no 14 July. If I couldn't do that, and I'm not sure with you. Akoma FM 87.9 Kumasi. Yeah, you could like a young tree. To finish do you know. It could be a lack of so. Yeah, we have a bicycle at the she could say well. Or a black bush for the tell or say or court. Yeah, yourself a court and at one more court or was a court. Till brave look at you say. Crata no a lawyer be a troy. The woman at the better than ratchets will be better my kind at the money. Yes, one can. But also a color I want tears will be up in your lady. Now the court. Talking can you see our pedal? And yes, you say, and tears just will be our blue, will be the other damn out there. Won't you make Akoma FM 87.9 Kumasi. Letter to say, will be Tim. Telequam Chimahin fee. Say, young friend, and Kaya, Crow hourly. One by us as some sound court. Your court was a same piano. Near here, I said the beer was followed by Naka was. You are 2024 years, I say, when we are said, Madame, at the Macabia mine. Okay. But I wanted to be better so. Do you be him? Media dem nim ne say. Yenyi ne ye no. Ye mi see fie wo tutuka. Na ye nim say e bia me bla ne fie no. Won wo see ye. Dem beto ye say Akoma FM 87.9 Kumasi. See fie wo tutuka. Ti ye nim say ye de fie e wo tutuka. Na wo wu ye ya na ye hu say e fie no wo say nye de ya na wa ye we amane ma. Wa na se nyamo de ya. Nkwala no. Nkwara ben. Papa ye nua ne ma no. Say nye de ya na ne papa ye we e de ama wo mu. Na ye see ye ntiase. Ti ne da bedam no. Okay. Chote say de me ma mo kana. E nyina ye beto say efie na okaniti mu no. Eye me nana entwi mu panifo no
ene sie sabra no Akoma FM 87.9 Kumasi. So je transfer na de bae o de bae so fie no mpo no me maami ene maame ya takakra lo de fa ne kra ensie yi o mo na ejina mu edi ma ma fie no kra be ka wonsa na o me maame me nana ba ko lo de fa ne kra ensie wa frame maame afie no on afie no ohwe so na mu fro ofe so bae no kono maame ne so ma wontenem kokosi wudi efi so no ile no ma ne ba betenem ti me maame a kakra ya wa frame no o mo na pray e ma afie no be ka na wo ile ene wo mansa e de nim se ebusua ne de ade busua japade no wa wudi ade no ne de hye wonsa Akoma FM 87.9 Kumasi. Radio ne nsa afre wi ebusua nsa ba be ka japade a afinhia na eduru ya ne mai se o papa ya wadi ama wo mu ebusua ka o mo so mo fa fie no e ma ebusua. Okay. Enti se fie no e wo hwan ho wan mo na tim se no kulani no ne ma ene kulani ne friend saying Mame adwa amisa. Adwa amisa. Me pacho. Ene ne ma. Eye okran ne yire ene ne ma ene tim. Okay. Nana mo say if why na e shase a na osi efie no. Pacho edan blessia no le twa. Akoma FM 87.9 Kumasi. Otwo no na panyini. Na blessia le twa blog go. Na abusua sase. Abusua na blessia na je ne plot. Na blessia na je ne plot. Okay. Ti o je plot o twa block na kwase ya takakra ya tapan ne ko fiatwu. O ko so le kwa blakra tutu kas what is so dia. Eno no mo ko twa block so na 61 no wuye. 61 no wuye na wan twa. Enti na wasi wie wan si ono twa block go ho. Eno na me say 61. E do ade for na ntwi. Eno no be say entwibu esi akọ. No be say 65 no. 65 de ko no. Akoma FM 87.9 Kumasi. Buesi ako Akoma FM 87.9 Kumasi. Ti wono na kwabeska beje ya. Oye be man nipa na na mebo ye di no. Oye efie no. Oye store dan. Dan kwan ne dan de sin na wi. Ti piensi an store dan ye nan. E to beje no ye ni ye ti store dan na no mi de wa ni bi. E obi na beje ba ko de ye ni kanika. Okay, na say store dan ne de ono de mahan. Na ni na twere de oye wi no de nipa na ombeje ye no. Obi aje de for da de je mi no. E na opon je ba ko. Kwabeska na so je ba ko. Enti ba ko na oto ya ko na je ma obi ni kanika o de ko ife ni sa so na ba mu ya. E no ofi no wo. Akoma FM 87.9 Kumasi. Kanika ho man ye no. Ha. Enti no ya sa no ti no. Na twere wo ye na be di wo kra ne sem. Stores ni na bedi okran eni ni na bedi okran sem to no ba ye no kra no onyi ba bia wo tete minim se satakaka no odi wo mu enam ne maame afro no tutuka e fa na wo ene kon ya se obi a ofio transfer abade wo man ba bi nda de yefe sata ne ko ne seta mo no ye ya na chese je do ma na ye so dan to dan ne ni ba fie ene wo close we kire no ese kire osi ba ko kan ho to kwete no de store dan why ne to kwete na mu na no kra no what side store ne ma then what him to we ya na you will say so why well nana okra na ye well Akoma FM 87.9 na yi kwame bresia asase a wono to ye na oye se wo si dan yo twa blog wie ya wodi wuye na entwe si ye no eduru entwe de so no obi ba ji ye ni nyina mai obi no eye sika onye busuani obi ba ji bente na odo ba odo wo han so obi say me wo me dan se me niska me ye no obi ji ye no wo ye no de man ko teteka enti onu de watene ka nyina wie watene ka wie kan po wan wie na papa ni wuye so we are 75 na papa ni 81 oh 81 na 81 na wo kra ne be di ade to we di ade so betena ifie ho no Akoma FM 87.9 Kumasi. Aka piensa na de obetoe. Okra na betoe. So we akoya word. Enti why na na timu sabre no. Ansa no okra na ebem. Okra madam pacho. Na ya enkofo ehen ha no. Na ba akolo wona ni kanika ni se ba ko so na obi antim. So we buy no betu ni kanika ni free wo. That's one store for there. Otena mu. Ti oba no wona na yire na buy. Oh, I said oba na de ono ko a. Na se fie ni mu nti no. Ono kwa eche no je ni kanika ni ye. Okofa na yire ye dey. Ebetena mu. Nya na yire no onim se eye busua sase. Onim pa madam.
ɛyɛ busuafo na si fie no me ba say bi a abusua kokoko bi a Akoma FM 87.9 Kumasi na bi a wo mo de aba ba ye fie no ana sɛ wo mo ade wo mo president sika ɛna na ɛyɛ fie na ntwene de na ne kokoko sika no de si fie no na ntwi ɛsɛ na mo sɛ sika na kokoko no bɛsɛ to na bia na ewunti no na kai ɛkɔ 65 states na kai ɛkɔ bɛ sika no bɛgye 72 no ɛsɛ no wɔyɛ kɔpɔ 75 owie no ɛte wa na ntwene wie ne sɛ na wɔkɔ bɛ sika no nsɛm tana na okra kra ba ya no bɛ sɛ na ka ne wie ne nsɛm na ka ne bi wie ɛka wie so na nam sɛ ne bɛsra no ne nim da no ho hwenti no wutima emusa hwe na kyerɛ no na okra wie na me hu sɛ wayɛ wo Akoma FM 87.9 Kumasi de abusua fie no ama ne ma ɛne aso yɛnte aseɛ ɛna ɔmo do ankasa sɛ yɛnkɔ court ne yɛnkɔ kenkan tie kɔ le court na mo hwɛ na will be wɔ hɔ ampa wonde la meka wonde ni wade katan ko da na de bre won mo fam no ho na ɛne hwan na ka sɛ ayi okra na yɛ will yɛkɔ court sɛ kra no alaka no ebi ɛ ne ba ko dem no mo de ba ko so kɔto court tie na yɛkɔ le court ka kyerɛ sɛ ne lawyer bia ne ɛsa ɛtwerɛ yɛ ɛmo na de bɛto hɔ wa mo na de beto ne ma na de beto ho o kra ne ma na e de koto ho enti wo kan kama na se wa wo yantiase a me bra ne bo leta kitole to se wantiase enti ya kenkan na de no wo ai isna me pa cha wen ya kenkan ye no say na wasi you know wen well no o kenkan ne say na ni nyina ne say na o kran e fra kwasi boy Pacho Fabre, I'm going to say, Oje Dine, Osida, Tutuka, T3 Onu si dan. Wonu na esi the fee, wonu na to foundation. Na che say, Kwame Bresia anya hwe. Na na twibo si akọ anya hwe. Kwabena sika ama ye hwe. Onu a na di ne sika. Esi ne dan. I see. Na obi ye no. Wache na dan baby wo se he wo so to. Me pa cha say wo ni mu no. O so to no, urban council for true na bleshia. Na bleshia no this can be seen in sem. And what the to dey. And what the to efie ni ma no. Na mo nyon no si, na mo to. O kan se otoy. Me pa cha. What to efie ni free. E kwa me bresia. Na bi. Urban council for ho. E no toy. Na mo nipa obo anoma ni to ofie na ye na bleshia. I see. Sa no no chro ye. Se na bresia so wu. Sister one we. Wow, sana we ni. Ewo mu to acha ye no mabusuan store room no number 3. Na number 3 na enim say ye the flu from say the flu so ne be number 3 na. Eno de yenim. Ewo we no mu no o mabusuan store ba akopɛ na abusua for do ye say. Bebre. Okay. Ma memra aha Akoma 97.9 FM makoma mu nsam dwumadie na wo hwɛ utie hyɛ so ma me sɛ wo hwɛ bi wo Onua TV Free FM 99.5 97.5 wo Tachiman wo mo abiem wo Kadia phones and accessories or adum achabara aburu sɛ mo and wo to phones ho akadia Kadia phones and accessories make us say wo no so abiem wo adum and a Triforce Enterprises so one mo to home appliances ewo edum wo mo ni achabara aburu sa hwɛ ni mo make us say televisions ye wo nyina so wonom abiemo ade ato Onua TV ya wona wo bedi dwa nyina ehwe Akoma mu nsam na Nikki Pizza Fan Club onom so ebo ye chidom ene adontene mema DJ Ike akwaba DJ wa bo be medin wate ma bo be medin DJ Ike wo ho anka obedi di awie wo de bi ani wo ho da de bi ani wo ho da me bi be wo ho de bi na wa bodi ni ma na wa bo be medin first me bo na ehua gira manu enti na mayi na de mama na enti manu wada ho mama ko yes dear DJ Ike family mama ko family remo eno anu no good edure wa wo dia good morning o say won kwan wa na me ba me besa me brebe wo hu no edure ni ye wo dia eja wadwoa wo nim dada na say good morning edure ma wa edure me no ehihye mai ehihye me ma no me utumi didi che say ma wo gina wo na so ankasa bebo adwuma 24/7 na no sister ba kwam say ene Monday of frame Saturday no we we ye bi asukra wo yikwa no so baby akompa boy yi ho atwea side ho
Timothy nas ba said na call ni si ba mbesa mefa na afa mi sin no we wa fra do 10 minutes course ma me nko pick na bontin ko tena ka mu road glass tea ko no say ukoma Maa Akos hu ada na asema me and I'm say ada say ya me ko ma am say ma ba ha na kan 3 times and also first time na o ba no o kan aduro bi me ba kan aduro bi a sa eni yes very good o say me kan na ni kunu agi so so ne nsa o ko dware agi so so ne nsa obedidi aso so ne nsa nti no fiti bra me kan say aduro no 3 weeks ago okọ ya branch na e work aso no e kwa GB na ode ma ne kunu a o kire nse de sifa nhu na ni so no 3 weeks penny it's a Saturday way after me odi dance say ni kunu no atumi kura poma nyese eni na ye se obetumi atumi nka but he say dia ye no so service na ko so ne nsa edene kono asa say o ne ofre na say fensuo kosi ma bia me so nsa no say de meko na afana poma na okọ nti asa akoye nigi sema ma no a improvement step by step na ma ko ni atena se be some years na 2 weeks odi ye nsuo bi ohuru ne so no no atumi kura poma edi ko adwa ya in fact 2 weeks back kan ho anu anu no enti enden ye nti na me wa ha bet se de osika se me na wasema no nti na obehunu to kurom kura ewura Maa Akos enti no se eduro ni yame adum nsuo ni bi wo ho se wo ye obi a wo eniyare wenni na bia abo eguso Maa Akos pese ya hye me kwa for life ha obi wo ne de hye na otu a neni ano no for ice ni nie otu we ya wontumi nante bi pacho wo ni yare wonu bi na wo maame bi wo papa bi am sraw yensuo ni bi aba nti se de obi kwaje ne de wa kaso so betumi akwa shaman tulaku Christian village akwaje wo de wo kumaso so betumi aba etimetim Lumba Junction but no me ma secret and special number bia frɛ owu ni mo obi owe ni yare ha no a frɛ sa number we anasa Maa Akos eduro ni ya miensa on sa dan me mo eduro miensa sister ba kwa se ne ba 5 years ni abofra no ntumi ne kasa ma de otumi ka ya ma anekwa ka otwa so ma eno anu ntumi nka dada na bibie ni ho abofra nso tumi ka but akola ntumi nante kama nti saa 3 weeks asem ya mi ke ya yesi ode oba mamu de edo no bi sori take ramaso ma no enda akola nso tumi kasa nti no se wo abofra wo fi abofra ni ntumi nkasa ebi nso abofra ni ntumi kasa bo tumi nante abofra ni ya bia no nya saa na wo pe no me pa cho me ma wo secret number bi 0246 no 59 41 17 0246 59 41 17 so won so wo pa dance we bia fresa no no afele de twato ye award ye ma ko award ye na ma me ba ko baji bia fi se ono anti oba kwa ne yes fresa mama de wanyina duru de opa we duru aye den ana o se eye ne baba na ne baba no wo no ba ko pe abofra no ntumi nwu biem bra abrochire ni abewore na nya 5 years abofra no ntumi ntode koma ne ba in fact asma mi ke diba ye 2-3 months ma mi friend this way year September last month August ni mu late last month wo mu a and of friends ne ba no afefuro na in fact aseda o de bre papa na fi so oba na papa na nhye dan gini sika bia nti aseda Maa Akos o de abre na no odi pa nti ebia won so wo pesa awo ni bia mesra wo ba na ye de manwa eye boso me pe na oba yusu eduro no kakran na boso me ne ko na wie a mase wo ni wukunu nhia na Maa Akos me se eduru ho na se be man si ne bu efumpo na oni nhia wo do dwunso gu abotra yin se na beba se eduru we makadi me se me bo challenge man krofo so edi adanse nti Maa Akos me ka ya na misuro nti sa nduro miensa we ana me de charhwefo ne tiefo na fe ma tell me good morning within 5 minutes ma sorry numbers ni 0246 59 41 17 0246 59 41 17 mewie Maa Akos good morning Herbal mention the TV ni so no eduro we ye ma nimpedua no se de be ya nimpedua betumi nya na hoodin na enkomo na wo nimpedua ni ma fight ete yare wo bia eye na yeka say immune system immune booster eduro immune booster bebre na wa na ye o ma adwene mu na se ene me yare nti me nnom da bitie se wunya atese se eduro bi ye immune booster pe pacho tumiri kasa obadu bia de nti na me kasa good morning specially no eboa nimpedua no nti esi yare bia no kwan nti Maa Akos se obi be kasa be ya 5 years na me yare da sa ni benti na ho yan wanwa eye obi se na nko adwane be na wudi ahwe adwane ben media me ne wudi a na wodi bi na nkomo ne strong enti ya wo de wonnom
enti ntina nka sa mami me na na num nsuo pe me hu Maa Akos Monday to Friday on TV so na no on yare da hwe good morning me so boost immune system no enti yare na kura emma ba kresro sanate wo hu so kobrani bi gina ho ena number 2 Maa Akos wo be yare mpo a onso ye wo bi o wa asase we so no o yare na wo ma na eduru he ma doctor fi Germany emma na eduru no no ne ho nto no osema no meduro sa me ho nto me ni na say enkom na se e receive eduro no ahoden no ema ho to no aye week enti akoba ne sa no a unu meduro ben ho nto enti wi asi na wote se obi ton eduro pe na ne ho ye wehi tie se wo pese wunya apomedin mu ayaresem apomedin num good morning herbal mixture ena de TV no so no ukọ drugstore bi e ben wa wo se me pe good morning herbal mixture me pe original Dr. Tedros na eduro ni bi ma konti yes ani nti because of say eduro ni ye moja entini ni nompe mu adwumenti obi o wo se me ho na me nkase mu twetweme etutumi me nan mo ho na ayem titiriti me nsa mo ho bibia nto me ba na me nsa obi tumi kasa ne nsa tumi tititi na odi akoto nso ohye mu mesraw sa won sa tayo tititi wo na tayo tititi a we duro na de TV no so no eye good morning herbal mixture eduro we ne bo anya bo na drugstore bi obeko bi obenya bi ato eduro we nonom ne bo ene ne pei na ayepe nonom ya din ne penya din ena ne bo so enya din enti se obi se ye beye mo operation wo mi kotodwe na se wotumi akonum good morning herbal mixture bottles miensa pe ema operation aye de beye ne yamfa anya ne na sa tu atwade amesraw wo so num good morning herbal mixture ma ko obi be frɛ abaka kira me se me chinka se tutumi me sisi me disi fomo ensi me pacho num edura ya tuni din se good morning herbal mixture ena de TV no no ma ko obi se edura na dwo a ena ho odin e de masa nipa no mesraw hwe enipa bia ena ho odende ma wan adwe de suom bia no wan hwe wudi agora wo de be hye beyifo wan hwe obaka se adan de na ekoso se wo ho na se na ho odem maame ba ko da nsa me ka kire wo fia se maame bi se gaye ma na ne ma ye late wo school no sa na sa abosum ni mu ina ena ho ayeden de ama no enti sa na wo twe na ote ye nka nkoto eduro ni bi no efiti efiada ko se edwoada no a ode no mu duro no Monday no so ya no na ne wura efi ne ho bo se obesora ma ne ba ko school to se nka ne be ya ye late tie eduro we buo ma woda kama ena Maa Akos ye ka ne sa no so eduro ne mo ma won ya kase se wontu mbomu o debi ehihye o kama enti obi o wo se mitumi ndidi obi o wo se medidi pa nso so me so tia na etie me kana ma sori akono eduro no ye good morning herbal mixture so wo chinka sei esi etutu a wo eduro no wo fura ye kase wo hu de ekoso good morning eduro na dua wontumi nda good morning wo num atu wontumi ndidi good morning wo nsebuo mu haw good morning wo bu nsa 3 days na etwa good morning wo bu nsa wa yase ba we sa good morning adenti ne Maa Akos ejiso efiri se onum se yeduro pa se de yeduro di si eye adwuma what as here me adrubone wa na se obi amebom ndi nya presenters no normally no se eduro ni ba na ye ka bi hwa Maa Akos nimpa na te work asa aya na yetumi eka bi hwa pa enti ya bra ni nti no me bobɔ number no afa me kiro bebi a wo benya bi ato good morning herbal mixture me se me ye dan me kiro bebi a wo benya bi ato enti se waso gumisu na wani gumisu wo ye drive ni special wo kotena si enimu a agisa na dwu no ndu ansa na wasi fam ekoba ne sa na wo sisi no enye effect sisi enimu ba wi ebe ya wo ya ebetutu enti ekoba ne sa eduru ebebo eye good morning herbal mixture ene de TV no so no pebi na nom na embo oni pebi a wo ho a wote se koko how Maa Akos eduro we ya rekasia pa ba ko a esa ema ye bo nsem ma no eye koko enti se koko how na etutu koko nti wutumi ntenase me ba cho nom good morning herbal mixture afa obi si hefa na obenya bi ato dodo na de ama drugstore fo no enti wo bekuma se a baby te se Freddy Mens ubenya bi ato me bobo na ma sori akono Misty Herbal ewo mbrom ubenya bi ato Colinak ewo Colinak wo Ashtown ukọ ho ubenya bi ato sanso na Posa Herbal mbrom ubenya bi ho ato PFA ewo tafo kwantempo no do enti New Road no ubenya bi ato Promise Herbal wo papa bro semu uduru wan ro bebre wo ho nanso good morning herbal mixture ene eduru bi ato ashama information mo monko mu main station ho Equity Pharmacy ho ubenya bi ato ho Redeemer Pharmacy ho wo Accra ha ho kwa Okenshi Draglane udru Draglane wa tenetet wo ho Repash Herbal Hello Herbal so benye bi ato ko forudua fo be ko Gapson Pharmacy na Benno Pharmacy afi wo suane a ko Mose Pharmacy ya the good morning come on AC me sorry na wo nchiremu aburo me die so a 0246
59 59 41 41 17 17 0246 0246 59 59 41 41 17 and 0553 0553 21 21 35 35 87 87 Ofra ubenya good morning for na oni abon komo draft to be ben obia ko ubenya bia to mama ko DJ Ike nyame onshira pa that's a ubo adwuma yeah say show nyame show ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no wo hwe na wo tie na ansa ne yekɔ break no na me ne me ma me nom ne me nuanom di nkomo me ne ameche di nkomo me ne amasanto di nkomo antekaya na afei hega enso na ma mimisa mimisa ebra na okran etwa efie ne so no na mokɔ muni ne di nkomo ne nkomodie mu sɛn na te na ne nkomodie mu kyerɛ sɛ wɔno ɛna asase no ɛyɛ ne dia wo ɔtɔ asase no through obuase ho ahwan cancer saa na wɔn matwerɛ no yi obuase urban council ɛna wɔtɔ asase no muni ne di nkomo na wo dia ɛyɛ me dio because abias wo hunu sɛ abusua ni de akira tebɔte ase no ɛbɛn ne sɛ abusua feel sɛ asase no ɛni fie no kra yɛ kwa mebrehia de ne grandfather ne na bɛn ma de so nti mu ne di nkɔmɔ a nanum asɛm ne yɛ no sɛn na ɛteɛ ansa wo bɛwuo bacho nanum asɛm de ne nkyɛ so de fie bɛ ma ne yere na ɛdi nkɔmɔ na mo ne die mo ma ne hunu sɛ munim sɛ afie no asase no ɛyɛ kwa mebrehia de ne ko me da me ko de bia me ka kyene sɛ me nua ya tka kra na ye ne ko ne nua ba ko e fa ne akosi oseni ma ko no ono ko fa ba sɛ ye fie ne ye mienu miensa amanchom ne boase mienu ne ba ko ene ha ne de abusia ne de ne nua ne de o de ma ne ma ba ko ne ehine fa de me amanchom ene tu kai wo ba ko ho we ka ma ne ye miensa de ho aba ma so ka ho miensa oni edi nkomo na no say amacho ne hande abusia de ne we de me bra ka so de ma ne ma bo press what dey say na da wo de ma oliyesa wo ani ni makoro na kan ni makoro ye hwan okay ente yesa no ne me frɛ me nana me nua no di ade okumase no ba ile to ani say ye ba ya so bra ya akra kani yes ye tia sense na so kire se fie ne de ofa ma ne ye ela no ye kaskasa na ne je enti sa no nua tka ka ne ko hobio ela wase ye so na ye di na atem ye di no no ne ya wanda onua ma o fa se foti fa ne da na baba ho o kan na na ka o baba ka frɛ adwo jebua no wote ho na me ne ya takana na okran ne ho no kasa enti e ba ne ka so na de wan kasa da odama ne ma ono ka ne prince e fie ne de e ya busia de a on fa ma ne ma no na okran no a fa na kwase boye no na so da bi o kan no na te wo ye na e ba sa ne ante ase na ebra ni ba ko ka say efie no de wo ha eno de ya busua de ba de ka ho asem sisi ya no de se okra no ende ba ne ma ne yire no ma mo nkasa aden no mo amisa ne se die ti wo kasa odwane wa ansa bio etuanu go no so ntuanu de wa funa adwana maso kra bio se ni makono wa ka bio nkra enti wonyi ne se bia na ni makon so enim se ye no kra se okra ne so to asase no through ayi obuase urban council ebia no onim secret no bacho asem na ho ne de ye ka onim ho hwe en okra no ayi ni makoti asese ya ono oti ase wa free wono na bacho wono no opese kana na ne de dan ma ne ma te na okra ne de wa anya adwe so de ma ne ma eti wo ye no kra ayi ni ba sa kra ya ante ase o se ni makola bo hye nkra na chi ne bia wo de yesa eti wo be wo ko ka se 87.9 na mema obani nua be frene Moses Nkroma okra ni bewuo no ena o se abusua ni hia ketwa no se ni okay ni makon se enuafo ni hia na oban no de ni nua ka se dan no se so no onim sasa ni wono nti yenko kasa ni ofie na oban no do to le permanent wu kwa e be judge na me bra no ma tumi an friend ni nua be Moses o se na yire yare ye hwe no na ma asam no kra che ye no yire na wa ma ko se o se ni makon so ye den wo wuye eti o send makon wa ya we said and nua ni sie se wo pe pata pa se de be ya
in the down there my papa the one for no so enti ni makono okra ho na free mu first okra ni was say ni makono we kire ya okra no de no di konwa hene no wonu mo na di kan free mu e okra no ansa na ose ni makono e ba be free mu enti okra no ewu ye no ni mako no otiase obehu no say okra na ye well e de abusia fie no ama me pa cho debi na onim na mu afinhia na no ansa na ma no beka se on papa ye will e dada kenim anom ko fa we ni bae ti wo ni bae no ye ti anom se debi asem no e wo court ti e court mo se debi asem no ma na de beto na emu no ye kenkan will na se wo a won ti ase utiem ento mo kenkan ye no e kwa na ntwe bo si akode obe fa akonwa ne sisi ye no e cho letter to so say ono de onim se fie no e ya busua fie ana nana no etim entinya de omopene so say papa no nya wo fama na yele ne nema sa be na o say ni ma kono wote ase ama abusua ko no mogi tu mu say ampo nim se fie ne die enya ni nua no e na si ye ni makoso wonim se ni nua na si ye ba so na bebo so ne so no e pempen so no nyame wana dia ho ni panti ase ekwanya nam so ma sa asem ni pie no ye du sa asem ko betumi apie ka sa asem nso ansi a ke betansan ka wode efie na ma na yele ne nema entimra papa ne ti ase na me wo fani ma akone ka se amanchemo de ne tutuka de ma me shatu etim no de ya busunya de na we de ni nua ne de ya wel ma ne ma ogitum na hwana busunya sha ase enti abusunya ne papa ne presu akopem se papa ne di free enti ususu se ni makona bo adwen kase ye tu okra ono wo ye sa de no enso o free mu no na smo kan ne se wo sela busunya papa no wale na ile na abusunya ware na mu de papa ne si to aso ne de wo sela busunya fama oba no oba ma me so waye peni adwobisa waye peni ti se rade to ne safra na abusunya fa efie no ma abusunya ntu ma me ne filifie ho me pa cho sanse we nyina na ma me ne wote emisa okra ne yere me pa cho no obo ase na papa no so wo kumase enti time o ka kire ekona hne odi ade sesi ya na ntwe bo si akon de ma me no ntimu bi enti na ntwe bo si akoti ase me pa cho odi ade no e no no so ka de afa ho because ono so dim se fie no eya busia enye okra dia no tumi aye wo dia ma ne abusia ne nyina anim ebuso no so nim enti mema ne abusia nim mema wa na oyi oba besia ene ne ma okra no wo sen ensia na ba kwa afrim akanu enti wo mu nyina eti fi ho omo nyina empanifo akwara nim ka kire kra wo sen se because ka kire no wa nyini 30 years obo enti wo mu nyina ati fi ho omo nyina do mo ntese ne de ono baba ko ne baba na tim omo nyina tu omo nti fi o sese na ebra abusua hia ye kasem no mama eye ma abo adan akwani so mo mpre o papa ya wel die wo mo ya ba konso ni emra papa ni free mo ye ni wie ya ye tete ka no papa ni koda hospital and I don't to papa ni hospital o mo hwe nyame wo yanim ajira busua gisika ni free busua ho o mo papa kwa ya da ho no including rubber 150 pesos na kwa na free busua ho o ma hwe o mo papa dabi o mo gisika no o mo de hwe o mo papa ya busua papa ni die na die o fa lolo fa plaga no mo calculate gisika nyina free busua die tia enye o mo papa no o papa no adan wo mo se papa na ye kokoo bi abusua na edi ana mama papa na japade abusua nkomo papa no so ye efo be ha no de kesa abusua nkom mama abusua o se senka o ye abusua mi se papa na japade se abusua koma kwa akwache mo ne mo maame mo mfa ne mo abusua de yeje eno so mo se mo mpa na okra no akasa no ebia oye ni bibi wo si fie ni bi wo baby apart from the ye ka ho asem ya na wo ye japade ni bi e wo baby me de me call e bia hu me na bo ofisa me de bia me ne preso okoje proto boss man o se boss man o si na ho anso nti wo jai chiredi eno le baba kwa kwa ni ye na ko tent wo ma na ma me ko ni so mo force percent tra wo
Bɔlɔkɔgye plot wɔ so man. Enti sɛ fie no wagye ne nyinaa na sɛ bia wayi kakra bi e dia mabusua sɛ mo dia mo fa wei na me okurani so be ne mema yɛn fa wei. Store down back on now. Room 3 ɛwɔ so room 3 ne anim sɛ so ye be share say of form ne dia akɔ so. Ya room 3 omo do omani akɔ kyerɛ mo sɛ David store dan ne ni. Yan preso nti yan kɔ. Na okra wu yɛn fie sɛ ni. 4 years ni. Na we am 4 years. 5 years. July 14th, 5 years. What you say na like money ne can say because of ne year anyway be na man so edit David. Ndie. Mama. Mese me ye nyina me de me call the pia. Me kura say kura me say me na me ni me nua ba akokɔ na e fa na akɔso ade wono so afiri. 87.9. Ye kɔ wɔ say pani na e kɔtena se a. Ye busa nana ɛdan no ho asɛm no. Wɔ say cha ɛdan no de mo amodia. Hey, waka. Waka. So nipa ne jai sama waka. Ɛdan no de mo amodia. Enya adwoa ne madia na fa ko wu ya enya ne yire ne madia nti ka na adwo obi hu no okra ne se afie no yam abusua dia enya ne yire anya ne madia sa kan pray se dan ye dia me da dia na ntwene hia se twa foundation pensia na bless twa bro bu so yo enti chesa will ne de eya asem o ai person mo so that I hereby revoke all wills and and then testamentary disposition was said that I appoint Mr. James Kofi Bafo of Obuasi in the Ashanti region of Ghana and Mr. Solomon Kwadwo Ajenkwa of Obuasi in the Ashanti region of Ghana to be my executors to this my will. Omumi no etiase Mr. Solomon Kwadwo Ajenkwa any James Kofi Bafo omo ti ase I executors no wo mo be read no I pacho papa ba ko no so kodum enim ona me say omo mi no ti ase mo kokot no mo ne wa mo na koye omo anko bi e ma no nko ani but wo mo so no executors is wo mo na beba ba ko no na me ne press wo no be ma de he ba ko ka we ho no omo mienu mu ba ko ena me ko ho mo frem na frem ne me atakaka ne di wo mo se ye mra ye ko ye no o se ne ye ne nkasa ne sasa asinte ne kasa na ye ntokam do mo kwen o mo ka che ne se ba ko ne di do mo o ka che o mo se nana ne mra ade be ye ye buka no o me ka nche busu ase o na o si fie na na ntumi aka so tumi akosa akrata nti o se mo o wote nkodu 87.9 na se wo sen ka mo provide because ade ni wonim fa ho a wotumi emko sensan ye de ma ye because I say what you said that I'm the legitimate owner of 4 storerooms 4 ni nyina no or a legitimate owner 2 bedrooms and a chamber and hall block building on plot number TT 3E Tutuka Obuase. Enti wo wie ye no obai no wo be kire bu kwane a wo fa so wonya asase no wo say that the plot or say the plot for the said 4 storerooms 2 bedrooms and a chamber and hall block building was sold to me by Obuasi Urban Council through my grandfather Nana Kwame Breshi of Tutuka and free from any family claim. And free just what you know what say what was asking wa through Nana Bresia meaning say nye Bresia dia ayo no ne dia Bresia so no say Bresia was 61 ti be hu by time kro to fie no ane ye ne ba du wan to fie no so say Bresia no free mu no say na asase ne da ho wato dada wato ne twa blog na gusu exactly ni ensi fie no na ebra na na Bresia ne ti ase no na wo hu say o twa blocks asase no ne ho ne ma na okra ne nenam ekoso ekotwa ekohwe ya takakra ya tapanyin na kwabre ko fie nti wo ne twa twins no ma wo mu ya de twa block kwabla kra elom ko nsuo no nti wo kra na oni ho na o men na no kra wo ko asase no so kra ma nko hu ne say wo hwe mo twa blocks na be mo cement no ma fa ni ye wo cha de wusiri mu wando dan do ni ho hwe ana Nana Bresia so bewuo no ono so anka nche busua no se mepa mo cha wo asase mo se me na me wo so de na so nya me dia minua okran dia na me na me yeso adwuma dia ma no Nana Bresia anka sa Nana Bresia wu ye no okran wo no yire ti ase wa maka nche busua bia do se me malana so anye plot ma me
na media one can Saturday and sit down so say one night in foundation. Yes, because Sanka eya okran dia enka bra na bresia wu ya no wono na nka wo so okwoto ana dwuma so enye eyi antwibu osiako antwibu osiako because mama nana kwia mato asase ene me se nana hwama asase ne si so fie mame ena sabio nyame fa saba fa asambone kwachiri ena nana eni hobie mu ena me kwa akwaji ma ade aye esi den na nana ntwiosa ye busuani no na ekosie ono so kula anwie nana ntwioso anwie ena beto aso complete ya deteka se eti for ya ni before sa ade ebeti ya sase mu 70 ya nkyeremu yi a wo hwa na wan tia se nana blessia eje plot na o twa bros ni guso no want to me Debbie nana nchi ena beto aso ono so anwie anopani kwabna sika ebeto aso ansa na wo wie ansa na wo so wo ba bana oba no kwesa oba ya na asimi fie ni mikisi ni me ba kotena mu o na emom no eno so kura ya busunya anuafo manso ansa na wonya pa ba betene kwa ana ko fa busunya manso bebre di ba ye adai na wo betena mu wie ya ene bolo wonya dan bo de aje nya wo dia wo ba ne menye mu nim sa nya mo dia adai mame adwo emisa wona ne ma emisa die na wo ginu wiase a wo ba ye mo ye adwuma ye ba ko ye wo ba ka do ton man wo ginu wiase a wo ba ye chese enwo wa che ni na wo say I give the storerooms number 1 of the above building on plot number TT 3E Tutuka Obuasi to my 2 sons. I watch it. Watch out, son. What do you call woman? What they say? No. Okay, it's our storeroom number 1. No. What the man ebano ne mami no Mr. Kweku Anoche and Mr. George Okran after my death. Number 6. Was say another storeroom number 2. Or the ama ne daughter, Madam Agnes Okran. And ne ba Mr. Opoku Afriye Okran. That is a store number 2 no ye ne ba ne nana dia and no odiama womo. Ye ba store number 3 stores near 4. It is store number 3 no so no was say to my family members in Adansia Krofrom after my death. My mama store room number 3. Number 8 no so and also store store room number 4 that store I don't know what the amount Mr. 7 Dakwa and Mr. Lawrence Frempong omo ye hwan ne bucket okay and room number 1 in the said 4 storerooms 2 bedrooms so ne chamber and hall and nyina so ode ama ne younger brother o seni ma kono enye ni bakokoro ya na beka cha mo se wo kran wu imam nko sa afie no ho na busu ya de ya no waje ne die o nyidi wom adepa yes Maa Akos yamane bi ayo 4 rooms enye easy 4 rooms 2 bedrooms and chamber and hall adepa yes Maa Akos eye haksa obi ade chamber and self container on watch yes mo yenim ni patrimo ade ni pay weekend papa Nametias. Yade ba fa be rebu a. Medase medofo mema wa ha edeba akoma mu nsam dwumadie so na adwoda no de eyese ya no ahunu se Hassan komo na ye ba ababedinti enanso mesra opan ya so na etie me meet dupe na ade waso afemani achece nkomo ede afa ya pomuden ho ye akoma mu nsam dwumadie ebetumi atoa wo so na medikan eyi ho adidi a chewo se ye ya woti ye nka
anadwe ehwe yembie ewo nia TV so empenifo free hasa capsules ene ne mixture na saa adwumayeko nso ena akwakofa all satan fodra ne din no ene ede atu wanim nti ode no yefunumu yade na eniema enkoyie ewo yefunumu a na wo hye ne nso ede ama me se eduru betumi aboa ama bibia akojojo ewo nipadua mu all satan fodro preko peba ko peche ekome ni din no hasa capsules ene ne mixture na yebedi nkomo ansana no emiaye bia obetumi enya eduro ni bi ato ena mede eto wanim no sede be ya wo bro no wo mantemo ba bia wo bia wo hye yen etie yen free bia no wo behunu se ahade mede meni kira eyade se menya eduro ni bi ato ama no aboa menti tie pa efama meni ejia enkomo a aka akire no matimi ene wadi eno ti se wo asiama ene ne mpotemo a wo kwa kopa eduro ni bi ato ewo odalo one ankobra west bank no ena ehwe ni mo amu woti kobo number 1 eno so odalo community market no hwe ni mo pepepe ade se ubenya bi ato brekum ene ne mpotemo Clement Herbal afei wa mumuni away ashaman house of drugs ena afei wadama Cape Coast pena Herbal takrade unim dada se AA mensa se Charles ho wo kuma se ene ne montene so a eno dani Herbal wo benya biato smart Herbal ewo boase repash aloshi chese baby ton Herbal drobia bowura mu ho ne bisa se what all satan for edrobi enka na yese edro ne ya eye afemi amewo all sa maso me yefunu no edro ne ba beboa no ne ho e dia mountain pa no won be yi edro ye frone hasa capsules ene ne mixture e de amount na afi wode wo ho e de free ulcer no emu afi medofo wadwene ho pen die nti a eye wo se me pa de nka medidi o anopa me breakfast me fa ni agro awia ne nso lunch no me ntoto na se ene kodre numre na eye sapa se dina na eno so me di pa ma me ho ba me nti bo ne de me wai afi wonti ase die nti a ulcer aba onipadua mu wobi se me de acidic fruit no menibi enti anka mu asabi acid ne dɔɔso abrɔbɛmo ne ade no nke bi wura me nipadua mu afei wobi so se emekodi nka mempe kora ena spices aye me aduane ye de no eno so minni nanso menti ase se minya ulcer ai enenti ase ewa ha ma ko so nim se kisinti me de ulcer ba 87.9 ai ubenya on sasesia we de kiremi mu ai we ye nkyeremu a mede ma wo on se ena me kan no bi wo ho a ose ondi aduane a emeko won bebre eniema nkebema na ulcer no wonya ba wanya abo na ede ulcer e ba ye frɛ ne H pylori no se obi a woni no ye mfiano no e wo obi a medofo wubenya ne simple ai because aboa ne nante yes enti nipa ye ben close contact ni ade no na nso no fie no se ne ye ebie kwa enti na no so romantic one fie no awunya romantic what one fie no obey Pentecostal na wo fie no anu aye romantic enti timfacho ye mafia no konkro chiacha ye ho no wo pa wo ho asema enkoye bi mesra obo ho ban ma ye aha nti obi adwene ho sa be hunu fepa enti medofo onse wadwene ho ne enti a wudidi ntem enkrofo nuane a spices ne mako atwa mu no nya de se wudi bi nanso wanya ulcer yade ne mesemfia no etime e de ulcer e basanse aboye friend H pylori no de wona na afia no wunim ne status ene obi so ha wo fria no waduru ha no obehwa ho yie sanse na de yade no eyere wan hwe yi a wo tia ne se wo te e de abedi fedi anim sansa bako
ha dwuni ye pant medofo bo ho ban yie na 2025 we eniema afa ye niso ne nkrofo a ewodi wo mo sene no won hye ya on saketwa we pe no na edewo eba be konse do eno de ye mpe ne sa eno nti ne etu fo se perhasa capsules ene ne mixture ni bi enom na entumi ensi ulcer no echi kwan emfa ema obi nso wo hono Maa Akos na fui se di nanimu anie ai wo pain ai se baba sante akade wono on pain ena menka ne se nye yade bi se operation bi wo se sane ma na so de afukese no etumi ba na mo mafuro no abloti ampacha we se ohunu se ekuro da yefunu ni mu na miakuro no na emfemfiri ho ekuro da yefunu mu de mpacha ye no nsuo enom nkonipadua mu nkomia no na emo behia all satamfo dra ye fre ne hasa capsules ene ne mixture na etumi aboa eni ne tintin bi akasa se edro na beje wa eyegona na chese ne ma hye ye ka ne se no ututu mrika akomia ya mede atodwa maka cho se ho na abenya ye edro ni bi ato ede amayen wokọ ho no mo a edro no se nya wusi pani bia no obeton bia ma na bibia aye kama doctor se menka cho se pharmacist for no wo mo di announcement bi na mu aye ne nye ho won se ya no maka cho se numni sei doctor se ono a wo ye na edro no hyehye ya eda ho ne se wo ulcer ni bi na sa wo fa edro na me pa cho udidi wie ye na na chese die eye ensuo no eye mesha no watimi anom ede afiri ho afi wo betwen meat aduasa entem capsules no ensamfa mesha no ennom capsules no na emom wankasa wonsu a wonom ne fie ene abula munsuo kuramu nsuo ho ahoni nsuo na no wo de apia capsules no ede amayen na akwakoye unipadua ne mu adwuma na afi wo de adanse no abraye 0240 23 83 10 0203 0203 822 855 855 we eye numbers mienu a ye de eye adwuma nyame chade en bottles ni na da ho so ade se numbers no egu ho wadaroma wo hwe TV so a se de adro ne color esitie ene da ho no nti se wokọ na green no wan hunu ni ya se green we no ahye a wo hwe yen color na we no eye lemon green en hye da nye deep nti wokọ akoto na color no asesen wo se hu se mitani bi na woto ne no de entumi emmo ma ulcer no emfiri so na emomo pene papa hwesenia yen lebo no esitie ene ahyenso de wo hu ni nansa na watimi ato adro ni bi ede ama ye hye kwan se na wotwi mu be frɛ yen na waka che ye se ulcer na ete wo so no pese efiri ho na efiri ho nso de a wotɔ ye adro ni bi na waba bɛka adansefo no ɛho Maa Akos medase ma mefa number ne mo mu biem na monje emfama yen 0240 23 83 10 0203 822 855 Oba fefem das nyamishira mensuma de fefe nyamishira pa mabra adepa na ede yakọ haksafo akache no nti bomode ase onso betumi enya edro no ebi Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no eno na wo hwe na wutie wo hwe ewo Onua TV na wutie no Akoma 87.9 FM bomode ase obe subscribe YouTube no ede ama Akoma 879 na Facebook Akoma 87.9 FM no wa follow ye no wa like page no FM 97.5 Techiman Kandia Fonts and Accessories biemo ewa Chabaro abron sanimu wedum Triforce Enterprise edum wonom enso the television no atoto wonyina kama de amaye enti sa 4-store rooms no 2 bedrooms ni chamber hall no yaw Mr. Yaw oseni mako wanya bedroom 1 ewo mu bedroom 1 ti wono enya ne de wotim ana wode amahan ono kumase ba Akoma FM ti dane da ho we dey between side say oba na mani timudi ayi. Okay. Na moko fie wacha na. Before dey call say wapari we dey twam enwura ho. Eh musi wada okra wi mu ko wada. Ko le buy nti no. Ya dan na dey ko na we le sell buy na dey. E ntokwa buy na dey obi anko. Ada ayi adwo ni ma ayi amisa
ene ne ma wo mo ani so hye saa da bi ni so nya hye ye blan e di kasa o ko la bia na no be ko la ko fa sama benti ye nko nya che se ka betimi ya wo so mo ho pa na eso so bibi nti da bi ya no kula no so hu adwa se ko hu akon bi chan ko ni so ma me no mi da bia nko amena no ko e wo sa sa wo na wa ni bi se dan de fi be se du mi no de akoso akoso ye wol man ti de wo mu se na de pa na ye ne dia okay apani ko etre mu bi se won ya de wo ye asa bushia pani wo ye mre ma me ana abusa mi ko na de yakona he de no amle so se no de wo pese Onya mre se wo senka wo timi sinkete na wotumi ebua ebushia ma mo nyamode me pa cha onya mre ne de akwa ni se ma me ne koye ebusua ni ti no ama ompese ebeye kekeke eye bushia wade se mu nche me mu hwan ekroma wale enye bushia wale eye kroma wade mu nyina mu firi kroba ko fisika mai ene eso fira krofoti de papa ko ye fio elo wale no enye bushia okay ai eti ayi bedroom number 2 ya e was same block building no odi ama ne daughter Madam Agnes Okran biem ena wode o say eno ba obesika ho eno de wasi wo nche no ena chamber hall na wo same building no odi ama ne yere Madam Adwa Misa ena o say temporary structure bi wo ho ena che say structure bi a wo ebi aka enye permanent obe eno so wode ama ne yere Adwa Misa biem ena afei ne ma ne nananom wodi ama wonom ena ne ntade ntio ne ntade ne ne dresses enyina no wode ema ne ma ene ne nananom ne ntade nyina wode ama ne ma ene nananom since the above properties were required by me okay my choice my right of state of mind no person or group of persons from my family or elsewhere have any legal right to claim anything from them whatsoever. Okay. And what then we no what they at ho. Na Shannon so Emma me say ene wobetumi adidi ye no ada ye na just wadwuma no wo ye ne bibia etumi akoso ye pa e de ama wo de a na ye grofile mojadro no grofile mojadro a doctor owuso edi koko aye na enei ononum wetumi bua wo bi ho a wosene nsade ne na ye tititi ananse na ache no se onum grofile mojadro ni bia meka meche wo so obedi adanse pa na oba wo fiti kromo mi de ise na efiti kromo asem na meda na dwa me na itimi ye mititi sa ne mu ya me ya mitimi tene me na ni mu sa itimi gi grofile se papa mambi enom ye ma na efiti kromo asem afei de se me nan wo ye tititi anadwo na mu tutu me no eno so etu yira ya ne se befua enu nti wadaworo ma grofa ye dupa bomodi ama won sanka be nyasa me tonti na me di hu adanse mu ne me metimi num grofa wo studio say na me de akire se me num na mu am ya me nom e ma mansan ehunu wo benya bi wasmada e ba pfa kolena keba e na misty e ba pidang e ho nyina no obenya bi friend 0244 596532 0244 596532 na Emma wosa enka bi name no eye fresh tilapia na voter catch for ediaba enu nti mu amope edwa edie no moba na moba betu fresh tilapia no bi no mako akope ba bi atra no maton wo de so akra na de blog guso na se wo ton a anu su edem ti chese ye beto ediama wo ententem choba for na fe wo ye bibia na be ye fufuo ana benku no wo niema wo be grade tilapia enkoto no ba bi ase voter catch for fresh tilapia no ebi eye kama papa ye ni tilapia de ache so da bi eye fresh Tropo Farms Limited wonom and de aba fresh 0544 346976 0544 346976 number wonsa enkebi na TIME eno eye time herbal mission no na chese madedia TIME pe ubonse ho wedimirika wuse botu ono na ekoro no esa se osuro madedia sro time herbal basa wanu mu ato na se wuntumi ne dia na se honam ya ama nipa dua nyina wuche hu anyi a wedro eye TIME eye time herbal mission time HH mission no capsules no so de se won pese wo be yade worofo a mesra wu adano no benem bi immune system no kwamo na ewe nipadua no mu enei ekutia yade no na etumi emu abemu anyini ye wo ba ya che se waye mre
ɛwɔ mpɛmu bɛrima a wɔn nso tɛdua no emu ayɛ mmerɛsɛ kambu sauce deɛ ewu hia no wobɛnum bi na biribi atumi agyina so kama wɔbaa de ebu na bɛrima ehyia na biribi ayɛ kama Herbal ne fasi shop bi mu enure ɛnyɛ na frɛ 0244417669 0244417669 no wɔn nsa kabi ɛyɛ AFL deodorant roll-on ɛna mɛka sa kyerɛ wo sɛsi asɛ nnɛ wɔbaa besi anaso obi ani so wɔtena hɔ na wɔde nsɛm bi yi ne ho ano sɛ menyɛ sika nyɛ adwuma onyɛ sika nyɛ adwuma ɛno ase kyerɛ sɛ bills microcredit aba no waka kyerɛ sɛ bra na bɛgye bɔsea womfa hwee ma wonyaa no Ghana card na wo de kɔ wɔsɛ bris yɛ microcredit mo ma bosia na me fa nkɔ yɛ adwuma ɛno nti so mo bisa sɛ adwuma bɛn na wo de kɔ akɔyɛ a wɔkyerɛ mo sɛ wo de kɔ akɔfa AFR deodorant roll-on no bi ɛne wo ka ya sɛ wo bo ani akye ne sika na gu hola sha ka kudi na kyerɛ sɛ wafa because wo mo sɛ AFR wo de kɔ fa na wo kɔtɔn a yɛ bɛtɔ nti wo mo sika no ɛnka kam na akɔbɔka ɔhunu wobɛba betua mo foforɔ nso anya bi enti kɔna kɔgye bosia no ɛwɔ bills microcredit hɔ enti wogye wi a na ɔde akɔ na wakɔfa AFR deodorant roll-on no bi na wakɔ akɔtɔn case close wonim obi asɛbia so asɛbia nya ado na moto mo bɔn ya jene mesɛ wada wonya AFR free scent roll-on no bi ma no no ne ho ayɛ hwehwehwɛ nkɔka sɛ na moto mo bɔn no na womenya sɛm no metwe so nipa mpa no korɛ wo de no ase wato no wrap ho wo kɔ a wo se akyɛde bi a mede ma no case close free scent portion free scent activate free scent smart bomadi ane kokuma se shops okɔ adumu anya na wo kɔ comfort don kɔ hɔ sanso na teacher cosmetics ziwe cosmetics keche cosmetics frisia baako cosmetics okɔ hɔ a wo mu nyina etobi enkrai obi cosmetics wo mo ewo drugland TET perfumes cantamanto na mother cosmetics na afi Mrs. Akoto wonu nyina wo kan hye obenya bi takradze Carlos na afi Stanford Cosmetics wo mo ewo Market Square Frimpals Royal Enterprise one and the AFL deodorant aba bomodi and friends 0544 726882 0544 726882 na che se wama wonsa etumi akabi na emom se wonsa enya kanwie na wo bomodi a na wo kwaji bills credit for bosia no ebi na che se bibia etumi ye kama e de maudi a na wa bomodi a se ubetumi edi aduane pa bills credit number ne wo opa bosia ne bie no eye 0596 920833 0596 920833 na wama wonsa akabi nti wo wi adidipa na wanya ahoden ayiko seasoning powder asomuduro ye na ewudi begu aduane ne mu no se wo ye jollof anase eye gravy enkwan chicken and beef no ni nyina no wo de ayiko seasoning powder na wo de egu kama ya de nkete rosemary ginger garlic ne ho niema bay leaf ne nutmeg nyina aka ho enu nti gwei enye seasoning powder ebema ya de fufuro bia wo kodwa bia mu a enye na obenya bi ato Greenfield Scientific Herbal Hospital so make catch say wo po yaresa pa dia ene ne ho se yaresa bia na doso yese batakari adoso nti ye hu kremu pa na enso enye moti aduoso so yonko ene sasabonsa wa wabu achacha enu nti wontumi fa Greenfield Scientific Herbal Hospital entoto ayasa bia ka ho enu de wo kɔ ya wo yade no ye tenete ene de ama wo stroke ne nwedwe yade enu munka test ya wodo kidney liver ne nyina no ye wo ho na ye wo nungwa odogo no last of frame 0243983906 0243983906 mama kan che we nei sese wo pe edropa no a eno no betumi etutu yade ase de ama wo kra ni titiri eye pressure eye 3p mo me kan fo de ama eye edro kama say ye de wo ene garlic ena afra ne de aye 3p ensuo nka ho ene ye de ehama ye de afrafra ye enu ti 3p no se wonya no ya wafu na aye dompem a che se so bete odwonso ententem odwonso so a no afi wo sese de wo ka ho mu soro che se ye wo ya eno so unum bia beboa ebisi immune system no wo sugar no e wo soro ebem na ba normal edi ama asthma me sewu ada unum obi a o se me da nyame ase ate adon ko da me mpa so a o se ye dia me pe na menyan me da nyame ase oborobo gum panum oborobo gum ate adon ko ye da so enu nti na no ano no wonya bi a waye kese ampe so obegum panum a wonum a obetwe kama Daniel ba Mr. ba kolena ke ba pedank eni angelos wo benya 3p garlic mixture no ebe frepi wak e was 0248 928824 0248 928824 na ma wonsa enkabi mama insai emra na mebisa se abusua pani ne mu enya kwan ahia adwo misa
ne mani nyinaa ɛno maka asɛm wei pacho Akoma FM 87.9 ehia na afinsana no afinsana ne nyina ehia ne se ye nkonkɔ ekɔhwɛ baaye no esa wayɛ wel ntabufu baaye mu tie nyina ehia na ne wɔ adwene no efe Moses no adwene no efe Moses nkroma wona me bra ne frɛ no eka cha ne se opesa wone nkra ne nyina ehia ye do year 2 year papa no cha me bra ne se nkra ne bi ate ase ebi ate ase ebi so nti ase enti no nkra ne bi ate ase ebi nti ase enti ma yentumi hia kasa enti ma ye nyina ye hia enti mo sisi nkroma se ba sa so fam na na ni bi na ma sa de no abasa enti afra mu bia na obi ahia brand center kwaniti no na wo fa mo sisi nkroma de ya flare no ebusa no sesi ankora ndo mo si pese be kwakofa maso bia mo se ankora bi ate ase bi so nti ase ne maame no oh ankora bi ate ase se nka omo emma busua no bi nchem se ankora ni we na kan se we na kan wo se ni bi ende de ni yan se de fie ne ye ade ne maame no fie yo mo je mo ade wo fu sho mo ne betre ya pe mo ba je ade efie ni nyo mo de ya mo ka kire wo no maame mo toto ma wo no maame fie ne we wo ho mi do matama mo mu dwane mi do ma e ko ma ni fie me ye ba poso ya just wo hwemu a wo ko mfie duokoro 90 years enka wo be ye papa no wanya heavy yi bia kwai afa na wo twe manso ne mema no aka wo na hene wasase so nyina mo se po papa de wa hwemo de mo si ba bia na so na nyina wo de ko tire ni kwanje ma bia wa hwe wa hwe fasafo na bia enu mo bia no odi sikada obi a woti ase na wo nko akoto plot na wusi ufie na we na besuma na wasi ama wo na we na besuma na wasi ama wo na we na wo akasa na wa hene fa wo beta ufie nso so ye manso ansa na beti be beti mo ya ta che me onya hokoda na ya store da na ni ba fi na atra masala be wasi we kwa me ba ka che me say ye ba bi wa buruchi ska brel na de dan sikali bi kan ho na de cp ni asame da ko na bi am ne di nkomo one pa de papa ne de we na na ba ye ba no enu mu de so ma fie time wo ye time oye wo ne time wo ye oye a wo busu mi na papa ndi free oye wo la bosume na wo free mu o free mu sabra so papa no so yale o no yale na asase no se eye nana Kwame Brehia de a me pa che wo enkrata wo ho tetuwa ne de ye ne de wo krata ya bo de abana ama obi wo fiem de beba krata Brehia de wo soso na koto asase no na tetuwa ne de no se no ase plot wo ye ji wo so wo ye okay ebi ga krata krata papa la wo di mpenfo ade no okra na wo di mpenfo ade so krata ni obetu kwa akwa ye de akwa sente no kra na mfa ho okay because wo di ade no ye na na twi wo ye no ye ebusia no agye se papa no betumi aye wo ya ma ne ma ya nchake ne se ya kwa no akwa fehwe bibia o okay bi se ebusia nyino obi anim se aya ebusia dia te die to bi kwa eba nche se bia ye hia wo na se ebusia no epese ye tu ye ni sa adwene we foda no ye ni ebusia no waji on waji ni ni ye store ya pete ndi wo ye 87.9 ete ebusia no obi anim se na ne da ba ko no atwa ni mu Brehia enterprise me wa kwa ye wo tisa no wo wi no sesan no wi wo be so dan you are better where Brehia enterprise a che no wo sesan no tina you obi an wa se Brehia na sesan na okra na sesan I see. Okay, nti unso ebia na wo KCB japade mu de yese yada ebi kran so a wonso so no na eye oyire na etete wo anase wo oba no so be ma no na etete wo ne wawo na nso nkoda no wo mo enhwe enkra no wo ne oba wo wahwe no a manei oba be ka cho se akoda no enye wo dia na fe hu ne ma wada ma bomode anse odi case ne beba na yaka ede ama wo ewo Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade eso sade wo hawo ne sitie bia wo de bomode a babia wo bia so nye barrier babia wo bia no ye bedi a kire ede ama wo enti wo case a frɛ 0530 507 849 0530
0507-849-0530-507-849 na yenka enfa emao mamenka we so enka on say bia woni oba bi ewo na so say wo hwe no akora ne nfumpi ene ne nfumpi a wotumi no say akora ni ti se konkura akua besi o so obi ti se kodo wo hwe akora yi a ne ti se kodo oja wo de ya won sa wo no wasa busuafo no mu bia nti wo wa hunu say we de enka wunya skapa nka wo be ye DVLA DNA nka wunya skapa nka wo be ye bi na so ye ka kire wo say ode asam no eba afidie yi so na se wo se ye DNA ye ya che wo free ye DNA I say bam na asma mo ko fa bendi e wo de ba ko ba mu nsam dwumadie yi so ne ye ka DNA no ye free ye nyuska yenyu one city die na buade pa na so yenyo ene ewu wia no aba be ka kire memma ne so omumra wo de ma me nkɔ me ma me so a me nkɔ me name so na ye wia wa be friend memma ne so omumra eye free e wa ko ba mu nsem dwumadie so na asama mudi ni he efe asama mudi ni he efe hwe mu be yema ema nkola no memma no mu be yema memma no ho abakiri wo mo last born no because bibre yesao we are driver ni wo so unu sa wo bai so akọ no wase sam mo ba no wo boa do ati se mesi ni ba we are teacher ni wo bai so dia wo di boom driver ni ba sanebra won se maba wane nyina ye me manom na sabi eburu eto da bia na nipa no kwa aware won watimu nsa ne ma nkwa yi wo nyina gina ho ma asem ntomo enti wo a wuti ho no mi ya brebrede ba na bre wo no obi abeje fa wadi asem wa kire enye dey obeba enye dey nipa kwa de beba be ye dey ene mo mara na mbete kwa ngolani nyina ba hwere mo na mo hwe ade a mapene ho wati tna baby na da children so brasi akwa fa ba no de ba so moja de eni se moja yera enti be hwe wade mama ba wa mo nyire mo ho na sese mo nyina mo na so na mo hwe yi because said e ba na DNA no wan hwe ya na de asema ba me de me bom pa e se nyame mo wa mo na bibia anya kama anya sa de ko edi ano de amen ayo power special me mo wo hwe wo ye be ma wo hunu se ni ma nso nko yie abrantie bi frɛ wo se ye program one of wo se ono waware be 6 kurade enti aba na sa ne se o ware oba na odi ne bedroom antam wane nkrofo aka che be me wontime ne wo bo so oba na tena ho bosumi mienu bosumi miensa afi no apake ne ma no ko enti we yakwa na oti power specialist eba hospital nka ampa so se wonu mu wakọ hospital am yaka che ne se ne nkwamwa no ye sperms no wo mu yetiri hwe baabi ahodin nim kura wo mu tada bia wutwa wutum se we ye nkola no yetiri kotoko enya adwuma because ahodin bi omu ntimi nswe me kura na ye deda ho enti na je sa tu na ni bere na odi mirika na obae ayire na otoso 7 no obae wa ni bosumi mienu kura na wanyam sese wo bompoa eni ti me kanfo amamu mema na sebe eni ma nko yi enti nkrofo di mu abro no sese di ayi wo de say sperms count no enya adwuma yi atwa na mo na fo ani kire mu wo power isansa wo de ba nya minti sperms ne beba ahodin ni mu ahodin bebem ama won so watimi ahye obanyin na anyesa wanhwe yi a na ye de obi di abro wanhwe a wo se mekoye DNA na no so akofa ye na ediaba na me sa kamfo ma mo se ma na fibroid akese de da mu ye mo no nyame ni power ye wade ye esan se nyame adum fibroid no nkrofo atinka na nkrofo so ba enti susu ampa se e ma ba wa weni nyina anti fibroid ndi na nge nyama ene fibroid no nyame ni di ba ko amemi ni mpa de no ne abro abro na me makwa awade na me kopeba ene kura maba wa suku bru suku yellow ku suku red obeko suku bedru tama ya obeya na adwen so wo kopeba ge so wanyini awie fa brodo kakraka bi nso doncho eda ne yam ebi kura na shawudi enim
na sebi eburu ade achi mogya korodododo kyese wo ye bra se mogya tu bebre eti se wa wo tie mi mprempre a wo hwe mi se mogya tu kese bra wa ye bra piana mo ne bra na ye hwe bia na fibroid bi akwa hyew yam hono mo akwa ya ase wo wanhwe ya na adi wunya me na na kan wo se ye nsoma bra afi busumi we wa ye bra busumi etoso wa ye bra sa uji senka vie mienu a wo start ye bra nti wo ya nga oba woni vie mienu a wo soma na ebeyeyi ti misra otua na mo na bra ntem na fibroid no ye nye ho adwuma kama na bibia ne na akwa so na wo emenye wadwene so se be famre emfa mre kese kora fibroid no ebe ko obroni be kasa we na kwan ni mu ada ho na eba me se power so ba ya so ye na ye boa wo ma wunya ba wanga sa wuntimi nhwe ba no kama na se nuro wum kama fe nti ese se wutua na mo papa edi nkola ebebe fie na bia wo bi so ye brana na ya se de ye no on to de bia wa ya se ye ye bebresa nye ovarian cyst na ye fibroid won nti su jampa se ye nyina ye to ye bre ti se ni ya se ye ni ka jin se nka na ye wo teburi wa ya me se sort consult room no bia ban na ya teburi obemuni wo de wan pa ba bia nyina obemuni teburi ya sho na so me na da me hunu bi da wo mo ma ya se ye ka menstrual pains enye bete pains o enti tua na mo ne bra na ye momodi ne ye mawunu papa ne nom na de kuro bia hye wa ya se ho se mogya na ada ho wo si akwan na me ma ware wo se wasi me kwan enti wo pese o kire se edi adwene pa na ba wo wutiri mu a wo se wasi me kwan se me nso me ye ho adwuma na wo firi kwan ne mu ntem akokura man fare so osi na menya ba na me nso ma friend no my own tua na montem ne bra na emo mansa na mema ne de number na to dwa no wani tua se hade ko wankro hepatitis A B C D ni de erade adum pa wanko na agi award a e kire se ye wo hepatitis na duro emfa nni agro emfa nya akwadro isanse so wanhwe yi na brebo no ehunu se dontwa na ani biri aba eninti misro samre wude ye emfa number no to dwa bia na obi pese o sifiri kam bo modina mrantie hene ye bo aferekatache wo kan wo se fa chok fa bidie fa ba fa sensan da no ho na twiro number no to ho na maraji junior se survivor number ebe hia wadamfo ebe hia wunua enti bo modern na fa number okay ebusia for your number ni 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 0200 38 31 ya WhatsApp line no ebi ansa ebi egu kompo aba be phone minima na baby a wo no untumi enfre no ma call titiru ne abroche for no betumi dia fa WhatsApp yi so 0555 79 78 0555 78 eba cho tua na mo na fu ani kire mu wo kumase adua ya ajanhye ye wo fi yase wo se mesi wo adua ya ajanhye wo ye simple wo mbesi ankran so wo se power bus stop na de kra wuduru Pokua station ho a ana wuduru kwa Benya station a wo firi kwa Benya na eba ye wo kwa Benya sapepepe na wo firi Pokua se na eba ye wo kwa Benya se kene se ye wo kwan finfi ni mu PCP road no wo de ka se obesi power me se o mu besi utiawa ana takra de nso ye wo Anaji estate eti me pamucho momodi na muntua na mo na momra esanse se de yade si a edi ni panya mama Christy o si yade ye yo papa yade ya na ntu a ye kan se ya obaka se ye boa se fatty liver na nyamie ni fatty liver ye yarbone won se na nse wuti hu sa wo hu nyina egunsa wansawa se bi eburu ye srade na wo brebo se fin be mu asa na ebo brebo no se tukima na se bi ebe gine ho a
Bohunu se fina aba mu no se ono wontimi nsone wi so biem. Eti fina ewura brebo ni mu no. De beba ne se wo ho bekekaw. Wo se medware wi ana me ho keka me. Afa de nsa ati agu me ho. Enku no enya hwe. Se de omo ye no saa na omo ye no. Efi ana aba brebo no srade ankasa me se wo de oye chenyifo bra ne bema woduro. Na wo no moduro na bo se wo kwa agya na so asrade ne nane. Chese wankasa ebegi wo nsem. Se kokobo no epie nipa bebre to a chese nipa no kwa agya na ya moja korodododododo wo ye ne ho bibie enye mesrew etwia ho nso koko no se etwia ho no mo a hemorrhoid na chianamo na fu wani chire mu wo power specialist Herbal hospital na me pa ochewo se pa de nyame anim power de onyame ordinance aka power esanse se duro ne de beba abontena esese utobie esese wudi kana utobie na ansa na me de duro ni nyina betudwa no wo nan ne mu abu won se awon so aba krofon ka sem ye nto ase etwetwie obi kura timi koyese cartridge no ye kase no cartridge na da kase ne so na wewe we ya ni hwan wo ba ye bem wo duro benum na odi bi nso asrasra so bibia ebeba be ye kama afia na de bomode na ma me fa number ne tudwa na fa duro ne tudwa 0244 54 54 44 22 0244 54 44 44 22 and 0200 38 31 0200 38 31 ye kwai mako ye wo aduaya SK ye nonom a eboa yefu ya de obi simi yefu tutumi ye kekame chese de wo ye no ano odene aduaya SK wonya bi na nomo a ebebo pa ma chese yefu ya de ni nyina akọ obi bowa kuhu kehe me pa cho bomoden a kope cough care herbal mixture na ewa ne se ne etie bia ebetu ase yefiri wa ma hoto etumi aba na me de jiri no sama kasa kan jiri ka na ko yesoro ho na me ma me se ejabam ti be ma bia ma ne sa na mo me pa cho bomodina na wa wona ne tutu no bra ye be ye ho adwuma ma na mo ma dua ya ointment no awon nti e wo se wonya bi na ya wo de atwitwi ho honam na tutu na ye wo ya no na bibia atimi atoto na kwa ma bibia ye kama fa number ne to bia okay 0244 54 44 22 0200 38 nyame onsawo pa na mesra we de wada roma na na sokore mampo hine yi na ye nam so agya ye ko ye man dem refadua na obibia so ntwa na mo no mra na bibia ye ka okay eti bomodia for WhatsApp message bra na menkenkan emfa emma what the WhatsApp message bra mekan e dia ma kama it was 0533 487726 0533 487726 na menkenkan emfa emma WhatsApp message beluchi pacho fatuso emma me asemi aye kan WhatsApp no for messages nebra na menkai was good afternoon good afternoon, Maa Akos. I'm Solomon Jagri from Kunsu, watching you live. Keep the good work up. I want to use your platform to wish Honorable Abubakar Sadiq, DC for Hafwano Southwest. Okay, my the amount. Or say Pastor Julius Sakwaba. Good afternoon. I'm watching you live from Kasua. Please, I need some little help. I'm in emergency and I need 500 Ghana cedi. Put it on your platform if I can get any help. And what the number to drive? On the Osemo mo wan why ade share. On for ambulance. Ade share that's. Ye try your home bra. Ishmael producer brana ye na ye home. Okay. Okay. Pastor Julius. Marco. Right. Okra nere no osene ha ne say. Me pacho eya na ni video no. Menim ni ntia ase this time no. Say so far no. Stories be you know say miensa na akoye sa ajapade say. Oh, menim ni ntia ase sa okay mate mama.
Okay, Karensic Ventures yana yade Zahara enupa no ababonten into adawroma bomodi answer Dr. Amwenu pay ubetumi ama wonsa akabi Zahara mission ne G capsules no and afe hindi eba mission so ewo ho enro no edros no so nyina so eye do pay nei wo mafo ehudi so ne soro bomodi a wokọ Okanshi Draglin Herbal Pharmacy shop biemu a Karensic Ventures no enye na for 0246 348334 0246-348334 na Emma wonsa enkabi na ABA back clinic nso ye nie yaba yese etenu wesi wani so no glaucoma ne cataract no obi ho hwade a chese wo hunu aye ne se bisi se de bosie be ma wa ye mere won pem oba fi chikro sisi so ya hypertension stroke and afa prostate yade no liver and kidney yade ni na da ABA Herbal clinic yese bra kumase kwada so dwena se ye ben main market no do man incro ye ben Ebenezer Preschool yene apia kubi coastal and abo fi pamfre 0541 565 199 and now 0502 812 161 0502 812 161 na chese won so otumi ama wonsa akabi ana wakọ ne yatumi ahwe kama na bibia atumi atoto ye nembo ma nhyɛ nso ma se World Vision Ghana and Vision Fan Ghana ese yema mo enti ase se enipa bi enenam kontura ase ya water free krofo adwere ho na wodi ebu omo efa so enti mese wada World Vision Ghana se omo ma loan Vision Fan Ghana kra na omo ma loan no womo oba na akwa masem omo di loan ma wo but we mu de no omo ye omo se first kabeto ne ye hwe so ma obi Vision Ghana se omo nya omo ne masa enu nti so wo ho no obi send o message say ye World Vision Ghana na se Vision Fan Ghana ye be ma abosi anka cho omo so omo boa omo ma bosi bia bomo mabosia bia petu na wudu sika koto 70,000 koto na makwa akwaje 5,000 yaza ye beji usika no ye bedi wa bra wonya sika bia nti obi afra wo sa na message bi ba na wa adwene eye won tanta afra 0508 352 002 0508 352 002 ana 0302 232603 0302 232603 na chese won so wonu na krase doctor na ekasa kire we so for Reku Herbal Center watene krase achenti nuro ni de wonimu wakasa empurepuru enhia ehyenti wodo yade no kwa sede yade ni sitie bia no wode abibiduro ebepra yade no efri ho ama wo bepra yade na chi na ekoba no Reku Herbal Mesha no dia ene ekoko benkani koko yade ebetutu ase oba okofichi a wote yawo ebisi immune system ni yade ntime so wada Reku Herbal Mesha ubenya bi wo Fred Menske Akoma FM main entrance ye waskwa ye ne mo no main entrance hwe ne mo Promise Herbal ye FM Sax Pharmacy Patase Blockhouse Sanso na Time FM Obuasi Free FM Tachiman Paul Sakeba Embrom Top Amazing na Jeso Tech FM Anointing Fast Food in Carrier for 0248672271 0248672271 Pastor Julius Mako yeah right me nimse de maame no baby na tifia duri no on say normally no minim yenti a say abusuan japade nkofo ni bre ho saa no ahona minim say eyesu ankofo afa ana because o ajapade say wo pa ye wo ne kwan a ye fa so na mi busa so for mo say evangelist say nti yakoho yakoye follow up kwa sana so for okọ no una na wani tuam okọ na kwesi say sikapa wo mo ekoi mame ene ye de atoso no yakobo mame yakoi osman ma yakodru ye say yedu abusuafie ho na asem no ayedin abusuafie no ana ewo ho dabi mame sha se frenchia no sha se fi ho nchia ende yewura mu pa go na sa aberewa yi ni ti na mo hwa na so mame ye ba wo ho kakra o ma yakonya e de tena so se de asante amamre etie no ye ma nsuo de so nsuo de ye enti ye wo mu ana na sisters ye no wo mba ye ne wo mu eba no so mu from nyanum akadama nti ye ni bi di kan ko tena ase ena ye nua ba ye o kasa mfimfi no ba echi nti oba bedru ye no ana wo chia na kuma woduru ano se kuma na ho te sei
just watch ya adwo misa no no twaje misa wakuma ne hwan wunimi abrewayi abrewayi nkran in fact I was shocked me yam she ne pa me penyina wonyina du sei ka fa ne se dan kura bibia perform ena wakuma wo ba busu mi yaje wo feso ena o chia wo efun bia wo tuma no ena ja me si yentwa so na yen kode ye ba ye so ena ye de to nanim se ya ba ye nuanu mu de asem bia ba beto ye ne fa busua ajapade ehu na ye tirimu ntene ye ntije se ye ba ne ba be hwese de ajapade ne siti a maame wo ne wo ma agi se bia ebe ya wo dia eye sana se de mintimi nkasa ye aja mintimi nkasa gise me mani nyina wa ha nam se na wo ma no ebi wo fa he bi se sa obetimi afre bi amoma ba sisi ye ebi on crime ani ade bi okuma se na baby bebiri na baby na ne he ndi ni oh yeah she was decided say she has decided say obetu chika man because wo huru enkumafo na na se ebufo na ba na respect na ehye no wa hebe kase nani hu ade bi o ye be nani da hokan Pacha abrewani ni o adwo mi sani o de ye kana asem na wa ji fie ni na kete so asem bia wo tuma e balusi bia mi anwa na ye ya na so ke jimi abrewani anwa adroa sese no umai ni we na asem so gisem frefre wo gisem frefre nti kamo ba no so kamo ka kire bia kamo di kan yes ade nya kamo frefre wo ba sese so ebi wo no ninya wo mu nam se na ebie ni ha ba ko na wa so kwa yiase wana jisa wa mamu hearing no yes enti esam so ene ba ko no wa ha no ye benya ne mani bi number na ya frɛ no say ya ba na say minim wo mu number onim ne ma number anam se ma me o mu mfrɛ wo do mu frɛ si ni so so kwa yiase enti je se obansa no boba tambe ende minim Mancha say wonya ready say obefi catch the menu and we say let's your man benefit of the doubt wo court kora lo ko wo kai won kasa wo twen lawyer court ntimi nshaw wo so won kasa ye be ne yire mo so won ka gise ne man ba na me ma me ntimi say da benda o mai eni ha ekuma se ne adade be na wo twe say ene che se me nda na ye ko ye no enti ono abe frefre wo na wo ya so ka number kurukura number omu di frefre bi ni wo fon so na action bi si ene ye pese ye be ka action bi si ye nka ye film from me ba ni abama enti ye nya kwan bi ne fon no so a ye hwe so a me fon adu me ni charger ye ka bi no ya no pro na say on tie mu ena Michael say mo charger o me kem na fon no fabra me nhwe na ma ne na ba ko fabra 5 na ye type C also ende mo obi o me kem na ko yi bi Africa mbai na ye di share da no ye charger sede be ya mi menya no contact ye benya contact no so ya se adumu nya nti aso sede be be dura me friend brother na ukuada yes na yabusa no say wonya ne man no makata na me nda ye ba yes na ya ba betena se no nsem nti ye ya na me de me number no frɛ ono ye bo me de dugu ni de no so ye de frɛ na me nya ne number am so ne lady je na nyame ya aduma me frɛ na ye ba na wo frɛ ba ko bi no ana o kate no ti mi ni se bia no o try we se bia e be ba enti man friend back okay anadwo no be ye 8 and was san frɛ ye ba mi ma hunu mi be hunu be 9 na ko 10 na ya miss call na say o lady sa frɛ bi o ana de bi o man frɛ ni bi o enti me twen say e na na say chance na ma frɛ bi san say wonya ne ma no because ye pese ye ba asem ni ya se niya enti na ma wo frɛ dwuma e ko di no abirwa ye na dwuni say chese wo mfie woni yen kasa bi we ko se yen yen soro ko mo mo I see enti ya ko bo ase e dro no yi awon no se yen yen soro ko ono na dro enti ayi okran ya wa ye wo abusia abusia fie wa ye wo di ama ne ma no ne yire emisa na wo hwe ne abrewa yi a wa bodu kwa won medro no pa cho adwo emisa no na ka wanyi ne se ya wo gi na ewe ka wo dia ne se obeye papa no akọ heaven
nanso maame de on heaven to kwata pai e foma japade no wopre ho papa my dear na promote say jana mo mpai ba hoden ho fa yeah the crystal say eye aba and eni media de hia me kra de ani no aha papa family mu mama medas na medahwefo ne atiefo ye de ahye aba Herbal clinic na osa ne nya ehyiamudie ebiem no said the dane nyina ye hia twetwe apomuden ho nkomo no domfo ne de nenso aye de akyeye osofo ata osofo abrante osofo 3 days osofo rasta ene benigem person ho kra kye wiasin bibia na ye pese wiasin hu se twedi aponyankopon ye wo nipa bia ne dwumade ode share ne nsa na aba Herbal ya base wo man ne behunu tumi ni ahoden atwedi aponyankopon di wura ye no brane ye hahamaye de emu ene abibidrofo no adoso bebre ye bo Herbal practitioners ni din bebre se bi wona omu se din na ye de edoso ba me pese nipa hunu se tumi ni ahoden ne ye de ewo ho ena enwuma na nkasa so ye de ewo ho na ye wo omo ye de omoye eno na aba Herbal ya base ebe mo man na hunu se tumi ni ahode ne da so ye de ewo ho editetia tempon no tetia namo no enema na ya to aguo se enya ne ya sakofa ba manipa hunu mu ahode ne mu ye de etumi enti aba Herbal me de kwaye bretu ma ye de abafie masoye no doma hinkro ena kese ne ye de ewo nemum kese pa ba kusu okuma se ye kwada so dwunase obi oni me clinic bia nim se uwura clinic ho a eho fe yie pa ye ultra modern one nenso no sa clinic ne asoye ne wo ba na wo penubna hodo bia bia be ye de obehu bia ye de ewo ho efise aba Herbal me clinic wo mini tablet wo ho mini capsules wo ho zilop ensu aduro bia anya de eni ho eye nubrane hamana nkasa na mede ye den mede ye adwuma eti se wo ba ho na wunimu nua nkasa wo ba be hu bi ye den ewo ho ebi se wo se me ma wo ensu aduro na wa okono anom a mia me di nubrane hamane enkohini ni abrane ma ma kire ode bekwa akogusu wa kwose ndido wa kono a wa de aye den anom enye saa so a enua na masi aye ne powder ma ye no adusam a wo de kwa kofra aduane aye den edie koko na abedi a wudi bi egum enkwanya wudi bi edai egum eduro na be fentini ma famojam ebe be ye nipadua ni modwuma ebe siesie nipadua nim na ama nipadua na ye kama na abatire ni ma be ohuru tire ni ma be ni so be ohuru so ama ani na edai at kama aba Herbal clinic yade a meme ye ho adwuma edoso yie pa na enam se ma wedel wo ani ehwemu ntina ne ye bomidi ane ye de ani na ye den atato ne nyira ne se wie ye bremu me nam de bibiduro etu ani flase ewa abra menye wo operation men se wa hweni wa men fedro so nyada enwu wani ne so meme waduro no amade akofra aduane aye de adi koko na abedi a wudi bi egum enkwanya wudi bi aye de egum eduro ne fantiri ma famojam ebetire ma be ye mu adwuma epepetire ma kum tire nim kro na ba ani so ba horo so ma ani na ye de atia ekwa enye de emmabiem eti se wani so ye wisi eye o kantan eye o kusu eye o kabisi eye o sede ntentan wo so no anopa awi anwumre wani so ye ofita sede ebo asie na tumirika na ni aba Herbal clinic enya enkitahodie se ye glaucoma cataract ete osu tumirika na bra wani ne yakwa ye no operation na yade na sa babiem enkachi osu bomode na yede ebra saso no akwaje sepesi ahye na pese wuyi sepesi ne yede eto ho a oba aba Herbal clinic ye beje sepesi na to wode ayede edi amo awonya den unhye biem edwa bibiala awowo efili akora wanya abusumi nsia me ka ne sei akora wa hye aduane die ase ekopim emfie wo ha ne ya kire obi abetimi ayusu aduro ni bia ensunsanso obi anya den eni ho ne nyina ne se eya bibiduro kroje bibi anya den emfremu edwa bibiala awowo se ye o maame se ye o papa wo yonku unua bi tumirika ne kamfo aba Herbal clinic osofo ata osofo abrante osofo 3 days osofo rasta bunu ni Dr. Kunina ne wiase nyina agina tum na santeman ensi ne form no ene ne ntumirika embra fa ne bra menchen na awurade mfams no onye dai omwanum hyene nsoma me se da bia meka no ebia wode no eye glaucoma na how glaucoma na nipa dodo na academ nipa dodo na ntimi nya hwe because of glaucoma nti ne nyina ne sha akwase buro ne se glaucoma no ano nya dai eni aduro ekwa be na glaucoma na faso ye de eba na die nti na oburo ne se ano nya dai eni aduro aba Herbal me mo nya ho nti ase se nipadua na nkasa no eye moja ni ensuo na edi afusane ne nyira bekobe ba entinimu na ye dai enam na sachimate bi ana problem bi ba entine ne biso a ewo se wunya aduro betibia ye entine ne mu ye dai adwuma meka kosi sei glaucoma no broni ma ye nyante ase se eye entine da ye tinim na sa entine no ene ma ye ni ya adwene nya nkitahodie
sa entini no pressure eba so a ene kofa sa ya de glaucoma ne de edeba na enam se entini no eda tirenim untimi nhura ni ne so na untimi nsoso ma ne nkotirenim nkoyemu ye de adwuma enu ntina kwase brone si ano nye de eni aduro ABA Herbal memonya ho ntiase se yentini na da tirenim na pressure aba so de a ene wo se wo pa aduro betimi aye entini mu ye de adwuma emeka ne se wo se wo nya aduro betimi aye tirenim ye de adwuma enu na mada bia me de kanea shade ye mfato ho de kirew se kanea shade se fin ana esumbam a ye pepam ne nya de ye mpepa ho kanea shade ne se fin ana esumbam na de ade bonso na bepa shade ne ho aste wo so fin ana esum na ye de ewom ba wo de ade bonso na bepa shade ne insider wo so a bright na ehren se da bia me kasa tro ne se ye nso kanea mfensim pass ana kodo ase ye de sikania dua so na ehren amobia no nipadua ne kanea eni ani etimatthew sentrasi mo ani tanwe se nipadua ne nyamfa so bia nyade emfiri so wo wunti na APA Herbal Clinic ye free bono aba bepie oman mu sebra na awurade mfiri so no nyade omwo ebia wo so utiem wo de ne ye cataract ete no da bia me kase ye omu ahodo mienu ye wo de pie aninim ne wo de pie anine so obi akọ hospital doctor say eye ete na pie na aninim wo se ewo akiri nti wo ye ho hwenya den enye ABA Herbal se wo ba maso na me hwehwe mu ma me hunu se eye ete na pie waninim a memo wadura ma de akofra aduane adia eba beyi ete no pie anine so na na ne afiri so ma ani na ye den ate saa so na wo behu obi na ete no esinani tuntumi so na ni ba tuntumi ye hunu ade fita na agi ani ne so ayede afa se utie me na se oba ABA Herbal ye be mu wadura wo de be fra aduane agia ebe na ne sa ete na firi wani ne so wa abra yen den ye nye wo operation ebia wanteme nkantem wani ne yakwa akwa ne operation na yade na sa ayede ababiem yade no ewo tirenim se wo anya adu be ye tirenim adwuma na akoyi ani ni kosiesie na asad betu tirenim a da bia me kasete se wo yi preku afre techema bedwa no na asad na kwato techena no efina na obesa ayede adore enti yade ni wo tirenim wo se wo nya adu be ye tirenim yede adwuma eno na ABA Herbal mesimi di nubna enhahama enkohini ni abna ena mayam aye ne powder maye ni sam se beje ko Fred anede edi koko afabi gum enkwan afabi yede egum eduro ni meye tire ni adwuma mbre ni so mahoro so ma ni nyede enti number ni wo so betimi afre na de wonti ase no wayede wabisa na answer na mede number ni etudwa no ABA Herbal Clinic se wo ba maso ya ade abedi kan ya ne se wo beje wo card no eye 50 cedis sa woje card ni wi a mesi ye wo mfidie be hwehwe wo nipadua mama o yade bia hinta wo nipadua ni bia fidie ni be kirawo san hwehwe mu ni ye yema wa eye free ya nyade ye nya wo hwe ansa no aba be hu doctor na be hu doctor na me hwe wa enu a me de be ma no enu na mi gina so ayede a charge wo enu kura me mu akwanya se wo betua mu fa ananche mu miensa emu de wa wo benya no no wetua ayede ato ase yese amfo na kire ne nto aso se wo ko start aduro no na eyema wa wo na betum ni kasa ayede aba edwa bibiala uwo bi abomodin so betu anamon na oni ABA Herbal Clinic enyen kitan odie na awurade afeso no ayede na waboa seno se doma ahinkro ye wo benere dwom apia kubi coastal na kire ope ena mewo ewo doma ahinkro na obekumase a mewo kwada so edwinase market na chi ho a wono omo ahafo ne mpatamu no okuada ne ye woda bia metenase wo Genesis FM ewo ahafo go so saa so na baabi ani efiada bia se hwifo ni nyina enhia me wo adehye FM ewo se hwi baabi ani number no eye 0541 0541 56 51 99 99 0541 56 51 99 voda no eye 0502 81 21 61 0502 81 21 61 ABA Herbal ye number eno no emre ni ntima me monitor na menye de mensore sutie ni ye ebia wo de ne hypertension eye diabetes eye stroke ena how otu ase na etwen osisi ena eye wo ya saa ya de wenim nyina eye bonus ewa ahwe ho a oba be ye de obefa ne free na channel se ABA Herbal ye ndro ne ye de mawa enye mfie bebire asemo eda na wo share dro na se na eda na dro na sha se ye de aye na djuma aburo so 3 days obehu sisaye ache kura 2 weeks o de dance be ye de ebeba ediso obi aka akire se edro ni ho obi aka akire se edro enye opese ohun se edro wo ho a tumirika na ni ABA Herbal Clinic enyan
nkitahudie na awurade mfeɛ so no ɔnyɛ dɛ ɔmmoa ebia woyɛ bɛrima wɔbɔ dabirijo woyɛ bɛrima kodwo tɔ woyɛ bɛrima wontumi hinko a ebia Herbal yɛwɔ manpower wode kɔfla kube nsu anom wokɔ akɔno ayɛ dɛ anoma bɛbɛsiesie ɔma so ho ayɛ dɛ atɔ yɛwɔ kwada so edwuna se market n'akyi hɔ a ɛne yɛwɔ tumirika ne bra na awurade nsa nyɛ tia sɛ nyɛ dɛ ɛnso ɔgyeɛ ebia Herbal wagyeɛ so sɛ wonyame nsa yɛ dɛ ɛwom bɔmmɔden ne bra na awurade mfam so na ayaresa ne fa ho deɛ nyɛ dɛ ɛnyɛ wo dea nyame nhyira na ɔnyɛ wo kɛse amen onyame nhyira no ɔnyɛ ABN so kɛse paa ɛmfa ɛma yɛ aha ɛyɛ akoma 87.9 FM akoma mu nsɛm twumadie no ɛna wɔhwɛ na afei wotie no okay Pastor Julius Marco now abusua japadeɛ mama aya na ɛyɛ sɛbi maba wiase na abusua no mfa sɛ nananom wɔ faasefo wɔ fanom yɛyɛ bi 100 ne akyire na yɛnya yɛde hyɛ baako a sɛbi awurade apagya no na wabɔ bra ayɛ japadeɛ de ato ne wuachi sɛ yɛkyɛ japadeɛ na mama ɛyɛ ne kwan so a but ade a ɛma no yɛ tan yɛ na ɛwɔ no bra yɛ no kura agya hɔ kɔ na mo a mo aka mo kyɛ na japadeɛ na ɛno ntɔkɔ atumi esi ho are mo agimi o yonko abrɛ na ndu pasa sɛ de ono brɛ no wɔ nim nyansa kyɛn o de wo nya nipa wo de nyame amoa ma asase o minim sɛ ɛno mo wɔ saa adwen na because sɛ nye saa de a o yonko ba asase so abɛbra pagya pade ato wo wu kɔ ne kyɛ ayɛ problem na ne de ono ankasa bɔ na bra no so eti maame de fɛn sɛ maame kiki maame kiki e fɛn sɛ kiki me pɛ kiki adwa misa wukuru asa enye ne dia o se wukuru ka to se ene dia wada enye ne dia o abusuo japa na wukuru ko o ya amroba wukuru o ya amroba wa ware amroba ene wa wuwo enti ka wukuru no ka wukura nko ba de mama ka asem sifie se a fa na se de wukuru aka bia no se nye de maame ye de bia meka so a nkrofo de na dia ma ye bo hu beyi ne ebi na maame ne ye no number 2 maame a wanyina du sa wo mpempenso ya onyini wuda anwini wudache na onyini japade mama me say nipa bebo ne beyi enche nipa bebo ne beyi enche because okunu kwa ka kire o say eyene dia mama ayampa fa ne say wonim ba de ka busuan fa ba mama adwa mi sa wada roma ajapade nye okunu die o obedi ade ana obedi ade no ana ode aye wel ade mama enya ne dia tika nka sebi adwen papa wo wa ye trans wiem ya wini usenya okunu dia okura no nka ne fem usefo we dia meba ware mama meko japade won ti se enye me kunu dia dia ene madaro ma kwan be ne de faso a ebeye se de lawyer aye no ye sesa ne beye na o ebeye ene mum yemfa sa kwan ne yensesa ne free man di mu na yemfa yi antu na so dwiemra mama nka sei na ni papa yo but de wo ye dia wo chewu ni pabone a wo ye na metimi agye di se jama wo kwa na wo tu ukunu ne fo se abusana japade na wonye no nkenten so how many times na ukuru plot so bra wo ye adwuma what is it you ko hwe wo ye say what is it so ukunu dia o ka be hu nti wona wo se ukuru kutu pasa onye abusana japade no na mama nka ma ntene ho ase adwa me sa wutwa sa o manu wa ha na Afghanistan kro wo mbeba japade na enka wo nsemu na enka wo nsemu china na obo ne brenya na japade fo wo ko na nya wa ba be pre enka wo nsemu me da say ekua Marco eniji sembi aba e ma no ene mema no wa adwene mu ye na eye obisi na doctor say what the wa asem ba ha eye free bonto die ne ho asem no die ne eye free bonto eti besira mo ke ka mo ho akoma mu nsam nko a na ya ba sa we are just promotion ni nya ba ha na wo se ye die na ye be ye die ne free ali a chew untu aka preba wo dia ne so do case ne beba tiawa nsam so akoma fm ye wo kumasi askwa wo dia wo ba na afom kwane a ye production line wo story wo case wo how a wo dey ba eno ase wa frɛ production mama oba panyin ne mama na se on se wa do ba ye die ne bla fa ne bra ba chechem che ne ba ye die ne mama se na se dia ofa ne wo fa mama ba me ba panyin fo de bebre na ho a ye fa kire o ebogu ma memra ma asam so entina yese mema no yemfa fie japade ema wo mo no sesu wei sesu ne ban wei mu no maton adi no na me di acheche no ye ba mu kakra bi de mamu anu anu no mawie ye de kakra di nu mu aso mu a
eno ano no efie japade no mo kukuru di ache ma no enti we na yese yi a ye mfa nyamo enti na sese hwe anka wo betu wo bi o wo betu na obi atop plot no asese obi na top plot no twa blocks di gusuo ama wo bi betu anso hyehyeye e di si ho eya den na ade o de kwacha wo yere eya dan na wo nko ade wo de kwacha wo yere chama nana no nyina chama wo nana no mu nyina nya bie wo bi top plot de to wo de wo bi emu wo kwa akwaje di ache also de hen atoy e bia na atoy ye hyehyeye wo de kwacha wo yere wo de kwacha wo dadanom kwache ama wo nana nkanso mu nyina nya nsase ye da ho nyina bie wei iti na mu ye cha ade a na mema no ye yimu afiri mu because ya hwe yi a mo de bechecha mo mprafo nyina mo de bechecha mafie nsase ye de beto nyina ya besa wei mu sei bie no ene ha adwene enti sensu man we no mema bi mu ansesa efie japade no mu nya bi o tom because ye de mamu a mo de becheche se mansu nya abanyina wawuko ye wajene wachintia e ofa hwe de waje atu nchiri ma ho ama sese yihwe de wo yere kire ne maso kire omo abusuafo so kire sese yihwe hawo a wo de ato ho ebia ne se wo kire ya menchia me enyi wakuma ne manson se twa abrewa nti se manson menchia me enyi wakuma ne me nanso so senka nya de wo ye ya ankene anka wo ne kuma no ko oje ne so ama bi so hwe yie enti na mo so bukuru no mu ya na abusuafo atu mu afiri fie ho no mukuru no mu ya ni atumu afiri fie ho no because mo de mo nche ho ani brabo ni nti mukuru mu ya edi 3 months abusia mo ka mo ho muntu abusia no nka ho ya ma mo dan yes muntu na wo sugu yam na mukuru wu ya because ye jama mbe jabo so boni se ya suba boni se ya wo beji afa no nti mu ya na abusia chance ni atumu aye de afiri fie ho mo sesa mo brabo mo sesa mo nsuban sese maami wanyini wo makura no de owo asie kura ye 30 years onsa da bi enti de wo ye asie ne sei na busuya baabi enya wo dia enti ka busuya na ma wo baabi atena na wo dia de waje aka ntenso e na wafa ho nyina e de asie na wei unim se busuya ni bi hyeto wo mo enye ni mako ni mako no de so ya ma ne bi wo hye ho waje ne die enti waye ko si den na buhye ni nyina ni makonko an wo ma ne one room otumi nya one room de share ho won sesa musu man na we ye nya ma ne nka ma dabi lawyer cross so say lawyer bi tie ye wa so sisi amaye akumamu sam lawyer bi tie wa so mama ye okay jai wo ba fi aba okay enti we de twa pe e de amaye evangelist mame mintu enipa bi fo akanfo ye wo ya mamere o asantifo ye wo ya mamere asam ya kanda ho dadaada a wo maami wunim be ma ba kura won kafi ye chefie niema ama ebusua me ye mami bi na busua ye mami fisi ye mami pe me ko ware a me be ko akwacha me yire nti mai wo fie nti na asante amamere e ma ne bo akonya so efie no ye ma ne die o e mema no ya be ya wo yise na anu ye ina me ka kire me ofa se ofa bebi adu no ye mema no ye ma ne nyina mo ka kire se ye mfo mo mra fi because e ma ne ma no kwa no mu ko ye mema nso ya kwa wo bebire enti ya nkan ne ma kakra ne mema no so ma mehunu fi a wo mu kwa no mimi ni wa me ma wo mu ma me ofa me kai wate ase eja usumi chia o tie mabusu apanya mani je ne ho no wo ba ya na ye tonton busu asase ne mo se hene ha mo yare abusu ane ma wo bie nsi so come on akokra de na si fo wa jini nyina ate so no na hwe na ade abusu ye japade ye mfa nche wonim e ma me ya wo mu no munim enti ye den na mo papa timi fa abusu ye japade e di mamo a mo so magye na mo ne mo nsewanom ene e twe manso ya basra mo ya ha ya nya ne saa o odefo ade ya fa nchiche o odefo ade ne ya mare dia ya bibusa sisa ba ko se nti munni nua mema no ye ti obu nua mema no stay back so mo ko twe manso no kura wia se enye wo mo dia enti mare na fight
eti na Bible mu ma 4 sorry yes ye pini ma ye papa ye ba sorry what is former ye papa onka wo mo nyame kum wo mu no wo mu ti bi kire Moses ane ma min konko huru nyankofo wo dan ani a kire nyame si Moses ka ho tie de ma ne ka na asem ne ye ma ne ti yes sam bra na me ka se wo mu nka ho na so de nkola ye nti eti yesra mora edi amu nyina kwesi ara mu kwa asore muni Bible no abrewa bi nyame di mesraw ene wo tie dendende na so ya yehye o fra ni mani nyina mo abrewa mesraw eni abusuen kan boko nyansem nyame ya adom wo di mfie ni be kan ho a eto na ufiri mu a enye wo dia wo mano enye wo mu dia abusuen sase o metimi aka se mumubu adan no a eja ayiti aso ye na mo fi asase mai they have the right intimi sra mo ara mo me yefasa na mantuye na mema no a ye free efie japade no ye nyai ye mobra me da say go so if no home casket home and make am for one de ama wo me pa cho we yi no e fa adaka e fa flowers e fa ambulance e fa video win giant we amudi bobo ho de be roller bibia aduane e be serve when nada eno aye go so if no home for be ye de ama tu ni how wo di hie wu ya wo ma mo so ana mo ko ho mo kwa de fa ye no tutu ye nyina no wo mo e be ye de ama mo we de so mo be ye bibia e de ama mo kama asafo ye be neighbor ye ne cocoa board e dan na hwe Udra Bisankalato for 0322 006221 0322 006221 and 0243 737457 0243 737457 na any Gospel funeral home for any enkomo makasa wonso wo case a wo de beba akoma mu nsam dwumade no eso for a production line no 0530507849 ye wo kuma se askwa ye ne mo no entrance any di ehwe mu yenko ahoma ne so na yenkoje yahwefo ene yetiefo nso adwenkyere ye 0248114497 0243 114497 me pa cha se obasoa na wadwomo TV no volume no na yetumi ade nkomo yi ana 03224 98035 wudi bi akasa free Good afternoon, me Benjamin to make a sacrifice of 9 years. You, I feel like I say, see, converse a year, Pusiano say, a Japatiano, a bear, and Monka, a Jonathan, a year, a Jonathan, Okunu, another James Yakama, no one can so any command yet, and so into a asepa within the baby akasa free. Hello. Okay. Akasa free ni ba. Yo me pacho yet. Pacho. Mini mu connect. Na ba we si ben we busu asase so ma ye no sa son ko asase nsi dan ni bi ma tabia. Program yo mu yo he ya na me tie. Eni so na friend. That's it. Papa nti unso betumi e de o case no aba na ya hwe wudi ni ba bia akasa free. Me kwa mi aba papa bi. Me kwa me wafa kwa ata papa. Ini aba masomo asante mampon ko fiase no tankochi. Ini aba ma me mo no abiga fo aba so ne enfa ko nye so ne entia ya hwefo ne yetifo nyina. Mini aba sebi duodi na ade ba wi ase ne kura no wo wai. Ye tsenye mi aba no. Ye kwani kwa zenka busuafo eba be kasa temi. Ye kwa eye busuan japade na papa ni wa ba betena sia. Papa free mu kwa busuafo na kese ma ba bi tra. Enye ona yeso ma busuafo ba bi tra. Enti mi aba no ba bi o bia wo mra. Woni mi aba ne busuafo mesi kunya. Na ba bia no kreda no ye fanto me da Nyame ensha papa power fakwata within the baby akasa free. We dey Robert. Me ka tebi ko chukwanta. Ayi bota te to be tran be na mako me no ka sende wie. Ka fe mi Kenya ne se o hwe kesi amoka wasemia. Na o hwe obi anu ba wale na busu ya japade ono ba so ojema ne mane ne nana mo de woni de entweye we na ya na edu be bia busuafo no ogbetire fie na okunu a na ye pamu no da we bia ye bokwa so busuafo betumi ne natna ame bibia ka manji we de wada roma
abo mu de mo hwene mu to wana mo na bibia no enya kama nyame insha Robert wodi ne baby akasa free hello wodi ne baby akasa free hello wodi ne baby akasa free Leka free to your mommy yet you so leka free to man pacho you know I am a depa I am a de me it was a small ebi atu your family sa enti me man na omo ma me no eti ma omo no mo jafade e cho ma yire no e ya de e ha e wo Ghana ha e da se e ha e wo Ghana pa wodi ne baby akasa free hello madam good wodi ne baby akasa free am pacho ikaseti man kasi no sem do patata yo patata yanko Mama, or you need this sanga. You can now wallow walk at maybe she. So, wow, no, Mamma, I will last more quiet. I will take 10 years. I didn't know what a Japanese guy. Now, the man of Yajumana, and to me, to me, I see our boss, no more sit down. I wanted to come at your mom, my miss, father. Yami on sharp, papa, we didn't Kafra. We didn't baby akasa free. Yeah, we didn't baby akasa free. Akasa free. Akoma bra grandson ma. Yo yet you. Tacho. This one is of pass. Na me dia ma so. Yeah, so for ya ka say ya ko je so am so mo fama ye. Yes ka say ama ya hu ai dinti ne ka say da ku ya ba wona. Ai me pa cho bomo dia na bra se de wasi aka no no nti mo mpa bre na mo mra ne anya hu adwuma. We dey ne ba bia ka say free. Me Maa Akos ya papa bia. Papa bia yi. Otobro so posi ni re asujin kan en pasa Julius. Bo ka ho bia ni kala to so TV Brown. Ebam Contratava masumu kuchi na meji apadi ora ute e wechem obi atumo ho nyan kura sem kura me no kwasem se so me papa ba ko kasai so ne bisu ya peni on tia se ma se bi nyado e bisu ya apadi ya menton na eurade an kasa no se bi to be anyina so shane so ma me say she's na dawroma enene menya rege kama de ahye ya wo ye me makeup kama she's wo Kumasi Sports Stadium woni Unity Oil no na edi enhwe ne munti wadawroma se wo pe makeup edi akọ baby se bi a wo kwakọ ye photo shoot ya na se wedding engagement baby a wo kọ bia no bomode ama she's enye wo makeup ma na fe o ma rege papa so ento she's wo Kumasi Sports Stadium woni Unity Oil di hwe ne mu se wo pe baby ama ba enso esu adwuma bomode asa obema she's wo beba na wo su adwuma enwi bia da nwi adwesio and she's the media ye of Freno 0249 155 776 0249 155 776 na she's Emma Unyi to sanso ena eye Josie fashion ono na mama tade asha kama Josie ewo Kumasi bomso ni meet me the sport edi enhwe ni mu frejo ewo 0243 433 465 0243 433 465 midi ede Marcos ebusu apedi Samia champo Shores Pepe team no eba be chance na ye de Akoma Sports atoamoso eye ampa se yare buju okabwane